Tātou taro. Le tua pa iai lo mātou te mai whawawau. O lava o te mā lofa o te maanga le lei. O te mai loto wha mangalo, mai lofa fua, lofa muti vale lava lau fio lo mātou tua. Whaptai ni tai o fōu e o mea. Wara whai mai whanunga le lei tai o lo utunu, ia me se fo i lo utunu atoa. Ile manuia, ma le alofa mai ate oe le li e. O mātua whai me fo, ilo mātua malosi wha fōwina o le ola fōu. O au mea alofa fōu mo i mātou ne yaso le li e. Whaaftei tele ta mā i lau pule whaasoi fua. Ma o runga pēle o ino le masina, te tai o loo tunu. Ia mai se loo tunu atoa le li e. Fo i pēlwi inga ma whaaftai ate oe. Whaaftai mo me uma, te tonu lava o alu i tau o awhangi tā o le mātou savalinga mo le mātou wholaunga. Whaale Palemene ma whaale tai o le tunu. Ia o winga lava i o soifuanga mo le o langa le mwhaintu ua. O waenga lava o le o langa e pio na e tuina mai. Se ia tofu ina hai lo mātou whatutua mo le mātou tunu atu i ate oe. Ai whaaftai le li e le mawhaina tu ua lo wanga le lei. Ma ne whaaba noa mai pēa lo wanganga pa ia. E a mai ere mea moni ma mea le lei. Mese al file mo mal fer fani o te tai mese le to ma lie lo tu fa te tele le tua tato mala fio le usunga fono tai lo tu no ne yaso tala mai ia le nganga pa ia na ia fa pena na mawai pele to fam le uta awa lava se manuia o sio matu o tu no le li fa manuia tapo inga sio matu no atu no mai lava i mount tele sio lava se o pito i titi fa manuia foi le ta mai tai o faululunga mtanga ruenga fala tonga tu ma otil ma lo wa foile to tuino al Palemene ma le tino ye lo wanga le le ma lo fa manuia le li fa manuia le fa mo le fale lo tino ne yas ia o mato se ma le anga o Palemene o luma le li fa pare mai fa mangalo e ala lava le toto o mato li o Yesu Cristo amen. Time. O te pasisilatu a amtani nei tau manga al fono ao whetu la fono. O sae le a veo nei tai ao e le toi au talaina senga ngana al fono talai. Ae ua pe senga o vaire ma leifu mai wha nunga le leire pa ia o le Palemene. O te mua i whatu rima ma wha wheloa i alo ia atuai. E fio mai lau fionga le te tai o malo, lau fionga le tai Palemia. E mese o tō fionga i min star kapeneta. I hoi lau fionga te te le tuangai, ai mese o le awhio te te fono komiti wha Palemene, ma sui ma maru uma o le Palemene lona suma le fitu. O le nganga o le loto whaaftaia e le atua nei tai au. Ina waia whaatau mamao pupua ngam whaingtao le ola nei. A waia to pule manu mo lo tātou wala wina. Fo ia tu ia le vi inga ia te ia. Au whamalolo soi fua manuia, ma le langi e mamā, whamalolo on sai, whamalolo te ilau. O te whaatalo whaatfo i le awhio mai whaururunga, tā ngā ruenga whaala tonga tu maoti al tātou malo, ia malo soi fua manuia, ma le langi e mamā. Whaaftai le on sai, ma le whaamalo si mai, mo le langolongaino le arwhaivo le Palemene, ma le tātou malo le nei aso. Samoa ma lau whaafonga tāpo i mai nei tai au, Iau tūlanga wha aluperupeina, i e tatununga o lo tū maureanga le leo le li, maana wha manuianga si o tātou o tunu. Mātou wha tālo whātu i le nei tai o fau. Mā loso i fua manuia,
ma lo le langi mama anga le leile li le arfaiwa si o tātou tunu i le nei aso. O lea le afo le lau e ala i ngā ruenga le tātou mauta le nei tai au, o le tatalo lava al whongtalai ia wha o pengaina mai le langi le tō wha ma le uta au su ngā whono uma le tunu. Tau tai le atua i tau manga le tātou whono le nei aso, manuia le usu ngā whono le nei tai au, manuia fo le tapo i mai o si o tātou o tunu. Ngā ruenga le aso, i loilonga o komiti, o li poti a komiti, wha Palemene, matari al malo. E mole le leifa ngā solo le loilonga o li poti a komiti, wha Palemene, matari al malo. O wha tūlanga le wha solonga o ngā ruenga le aso, i se whainga tarwhia ngai, e mwhai ei o na tasi le taime tari al malo, e ala i a whionga i minstae, e fito i tonu iai. O le amwhai e foi ona whasawino le taimi i le foi ai o i loilonga o li poti e fito i tonu ma sea mtanga ruenga po sea whalaputonga se tasi. E peon se fia, e so tai au nanga ma tiu te tau ave mtanga ruenga whalaputonga o i lalo le baba ainga a whionga i minstato i tasi. E le reifo i launa i loilo whatasi li poti e fito i tonu ma le minstato. Na ia tasi e taimi e tali ai i matau pu uma o le asau noa i aile pa i o le Palemene. Ma whaingo fia e foi o na maua ato toa e sui mamalu le whamani nonga o matau upu o le afsiringia. E morisi fia le mauta. O lewon whatatia lau lau a whono li poti a komiti wha Palemene matari le malo pe on whatuna ngatu i le pepa o ngā ruenga whai loa toa i foi aso no whatatia ai e iele te tonunga. Wa te les taimin si sila i esu i maluoma. E le mo mia foi on toe tau tōra lo wina ia li poti matari al malo ia o nawa no fu fale ia satu ia maa i tō whina ngana uma ia tātou li poti ma tātou ngā ruenga fuafua mō le nei aso au te rei i lawina atu tātou li poti a matari tātou Fonotaga e si le vol si le fia le maota e tōsu fitu o tātou li poti o le wha moe tātou te talo noina i tātou Fonotaga nei ona o li poti foi nei o lewo mai tali tato malo ia mau li poti foi o li poti tuai to e pau ai o nai li poti tuai e to e ia on tato la tu role i li poti fo ia ale nganga na no fo le fai lo atu ia e fu mai foi e o to sa wanga o torsu fito tato li poti le la tato fono ai ia e ele te tonu on fo ia tato ngal ru fatas o le me pitu sili lamon tau o lo fatino lava ngā luenga al Palemene o leo o tau sila tato wa ai ngā luenga a lea mtanga luenga ma lea mtanga luenga ia e leo fa pia lava o fa misi i le Palemene ngā luenga tato mtanga luenga me le taua le tato silfia ia me umalava li poti au tari me le malo ia leo o i lunga neo lau a fono ia ma o lea la tato tal no iai e tai sfu 5 minute al sui e sau no ai ia ai fa mo tu lava i le to fama le uta ia nei fu li poti o to sanga u tu nai li poti mo mua pepa Palemene lu tolu lu fa numero valsu fitu li poti al komiti o tu la fontu mau tau to finga palota ta sanga ma to finga fa vai i le pepa Palemene lu tolu lu fa numero sfutmaleono. Li poti fal tausanga al mtanga ruenga o le Palemia mal kapeneta mol tausanga fal tupe lu tasi lu lua. Tasi pui tasi point tasi pi lu tolu lu fa numero selau 5 tari al malo i le pepa Palemene lu tolu, lu fa, numero valsu fitu. Lua. Pepa Palemene lu fa, lu 5, numero fitu sul tolu. Li poti al komiti o tu la fontu mau, tau whainga palota, tau sanga ma tau whinga fa vai, i le pepa Palemene lu fa, lu 5, numero fitu. Li poti fal tau sanga al mtanga ruenga al Palemia mal kapeneta,
mo tau sanga fal tupe lua o tolu. Lua puitasi pepa Palemene, lua fa, lua lima, numero iwa su tolu. Tari al malo il pepa Palemene, lua fa, lua lima, numero fitsu mal tolu. Pepa Palemene, lua tolu, numero se lau fa su valu. Li poti ale komiti o tula fontu mau. Ta auto finga palota, ta sanga mo to finga farfavae, il pepa Palemene lua tolu, numero fitsu fulu. Li poti fal tau sanga, ale official komsino su fainga, mol tau sanga fal tupe, lua tasi, lua. Tolu, puitasi, pepa Palemene lua fa, lua lima, numero fulu lima. Tari el malo, il pepa Palemene, lua tolu, numero se lau fa sumal valu. Fa. Pepa Palemene, lua fa, lua lima, numero fitsu fa. Li poti al komiti o tula fontu mau, ta auto finga palota, ta sanga ma to finga farfa vai. Il pepa Palemene lua fa, lua lima, numero lua suluiva, li poti fal tau sanga le official komsino su fainga, mol tau sanga fal tupe, lua tolu. Fa puitasi, pepa Palemene lua fa, lua lima, numero iwa su fa, tari al malo, il pepa Palemene lua fa, lua lima, numero fitsu mal fa. Lima. Pepa Palemene lua fa, lua lima, numero fitsu lima. Li poti al komiti o tula fontu mau, ta auto finga palota, ta sanga mo to finga farfa vai, il pepa Palemene lua fa, lua lima, numero fasu lua. Li poti fal tau sanga al komisio ngal wenga al malo, mole tau sanga fal tupe, lua tolu. Lima puitasi, pepa Palemene lua fa, lua lima, numero iwa su lima, tari al malo, il pepa Palemene, lua fa, lua lima, numero fitsu mal lima. Ia, ole tatu li poti na lima, ua tolo lo watu, ia mao li poti tonu lama lea fite tonu le fionga te matai Palemea. O te tapala o fionga te fono o komite tula hontu mau, ta auto whainga palota, ta sanga ma te whinga whaarwawai. Mua na whaftai atu lau fionga le whongwhitalai. Tu sai whun nei tai au ma taulanga si tia le tātou wāta puia ma le tātou watua i le langi. Whamalo whaftai, whatalo whatu pa i o Palemene le nei tai au lana whono usu. Whatalo whatu whori pa i o Samoa o tātou whatas. Ia mai se le whaururunga o mtanga luenga ma whalapu tonga tuma o tia le malo. Whatalo whatu whoi i le tātou watunu o maua mai nei whaasararaunga. Lau fionga le whongwhitalai o te whatu le lafo, na ia whautangia le whono au li poti e lima, al komite o tula whono tu mau, ma tā upu tau whainga pālota, tau sanga ma tau whinga whaavai, e pei ona tō lau ina, o loo tu ina atuai ana sa ililinga, whautuanga mai unga whono. Halua, e le sui, e mai whaleata numero tasi, wapea le sui, ma malu mai whaleata numero 5. Sili po la whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa nomale ioe. A wese le ai, ua manu malo le ioe. O ta palo whionga tu mai tai Palemea? Lau whionga le whongwhitalai, ua malei fua mai nei tai a whau whanunga le lei le mauta. Ia, tai nane fo i Samoa i lana tapua inga. Mātou pi iama i le whawhitai o si tia i le nei tai au. Ia, le vi inga lava e toi whafo i le alii. Mō lana puipuinga mō Samoa. Lau whionga i le whongwhitalai o lo maua le whatulanga ina o le tātou ngā ruenga. O li poti a komiti o le Palemene o se tasi lea o ngā ruenga au tū. A le tātou mauta le nei, mai tāua le tātou whanga solo ma whamauina. Wa o le sa ngā pātia ai a whionga i tai whono, ma sui mamalu o komiti. E iloina i a mata upu ese a mai se li poti mai mata ngā ruenga. I le whanga solonga o ngā ruenga le malo. O
e whapea o na langolango atu ngā rue ngā lau whionga. O le a tātou ngā rurue a se mai a ia tātou li poti e pe ona e sao noma i ai. Awa o loo wha ngā solo mai foi le si vaenga tele o loo wha ngā solo mai pea. Au te whapea atu lau whionga le whongwhitalai. O te whātū le lafo ina ia whautangia e le whono au ia tali a le mālo e whātatau i whautuanga le komiti o tū la whono tū mau ma tā upu tau whainga pālota tāro sanga ma tu whinga whaalwhawai. Alua, whionga sui Palemene, min stau tupe va per min stau leo. Siri po la whamaunia lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, ua mai whautangia e whono au li poti e lima. Al komiti pe ona o whaelo atu, ma whapea hoi taile le malo, iau te loa ua. Lava matatoe, teimi sa tō whaitau inai. Ia mo tō malama ato tō i tatu li poti lima. Ia, au le awa noa nei pe a whai au iei se sui e reo malama. Ia, le awa noa le nei e tu ina atu. Mo se saunuanga, e le nei tai au. Ia, leua, o atu le fo mai sao. O le susfono, mai faleta, numero fa. Aftai lau whionga le whongtalai, mo le awanoa o nei, usunga whono. Ia maua i lumo le atua, le viina, le whamandu, ma le whanetanga. Tātou, tu atu i lumo le atua nei tai ao pe ona. Te taina iei, nei mao tai lau whionga i le whongtalai. Ia foi atu ia i le atua, lona na whaali ma malu. Te vi inga ma le whawhitai. Whawhitai wala whai mai le pa ia le Palemene le tai au le soifu manuia. Le whio mai o lau whionga te mai te Palemene whape foi lau kapeneta. E whape foi le whio atu o lau whionga i le te tai le tuangai. Ia le whio foi o suima malu umo le Palemene le tai au. Ia e ale ta po inga whaululunga mtanga luenga. Ia e me se foi le mamalu le atunu ua mawhai ona whatasi mai le nei tai au i ia le atua. Ia, pa ia o le ta po inga leo mamalu le tatou malo. Ana fionga leo mamalu le malo ma le masioko pa foi le sui al fono sui tofia. Pa ia o le whamasinonga i o tūlanga whaalupe. Ia, le mamalu o le lima te mai tai o whamasinonga, pe foi, pa ia man mamalu o le tapo inga o le tātou watunu, a wā a ingo tupu ma, a ingo nofo, a ingo ma, a ingo pāpā, tanane a ingo mtawhai whā. Ia, leo songa tu mua ma pule tu au ma la taua a inga le tai ma le wā a whanti. Ia, a ele mwhangaloi na foi o tātou uso tua oi sai. Ngā malo tuila manua a wā le fio le fionga le kovan sili. Ia pape foi le tena kovana le fionga presidente ma le maota o senate. Ia pape foi le ngā malo tuila manua. Pa ia lava lea wā sua ma le vai whanua o fōma i tūlangi. Ia o sa ole ma sa leo mua ma le launiu le sa lua. Pa tui ma leo wā o tō. Pape foi le whalanga fulu ma pa ia le manu tele, ia o pa ia na sa moanu nuu atu ia, whaatino tau salamana ia. Ia nei tai au, ia o tulai atu ma le whala o tele. Ia whaali foi se manatu nei tu malo. Ia wā foi tato li poki e lima leua ni maa nei on. Ia moi le ia lau whianga le whaungtalai. Ua pia masinga o ku whaumari poki wa koku umawhai pula keo fo le malama o tisi li poki ori. Keu ngā ngei mga upu au mai lumau. E malela ua kulai e koe. O whaleaka ngumel wha, e makuakalia umari poki e lima ua kau a mai, e malolo o ia se o kemi kau kalai. E ngai ku poli pisa ore.
for the sin maris. Lau fionga ia pe o le nganga na. Tulai toi mali falo tel. Ya lau fionga mai tai palmia. Ya lo ia o faiva manaya lau kapeneta. Ma tau panga solo tatu ngaluenga nei tau sanga. Ke le ka kopili e kolu e fia vese. Te utonga pa tolu fa vai me uma panga solo tatu whainga malo. Wa uma lava kulanga ia me nga ia I kua e ngaka I kua penga sa ngol whautalai. Ia le au mai I kongol Palemene. Ia manguia kele le alwhaiva Samoa. Ia tapo inga sio tubalo. Ia kai kele lava ka po mai. Ka kowalo le mo ka ko whenga palo ka kele lua ke lua omu. I ka ko vai po e saua veide ko e sau. Manguia kele ka ko whongo waftai. Ia malo ia ko inga na unga manga ia yo kai au. O uma fai kau uma ngeri pokeri ma fa kai suyo pale aka. Uma fa o mai ale le lo fai kau mo e langolongo inga uma le poki. Fa kai e vai fa fonga mai lo tu malo. Malo le matala mal matalia. Fa kai foi fai kau wave. Malo lava. Ia lewa ma wala no. Ta se sui. Oi, ile ai la lewa. Oi, ia. Tu lai mai le sui tamatai o ala tau sifu. Ia, patalo fatui. Na o fionga fon fetalai, ia. Nei tae au matango fie le alofa maleanga le leo le atua. Ia fa pela o fionga le. Tamaitai Palemene ma le kapeneta, ia sui mamalu umole. Nei maota fa pe Samoa wo poto mai. Samoa fo I lo fa fonga tapu ai mai. Ia fa fitai mo avanoa e faiesi na tala I li poti. O le maitau atu I li poti e li mai au mai e tali a whaatasi. E tasi ale aunga o manatu umal komiti. O le suia lea po le whale le a tili o a wivi. O lo tu ina mai e li poti whaatau sanga. Ai o le mana onga le ye o le komiti. Ia whaamausali ina pe ia whaamanino tūlanga o a wivi. O lo ta pena ai ia matati e tauana ausia. Ia maletu ina mai o li poti I ngā luenga na mawhai o na ausia. Au te tonu na emisi e lesi mata uputa ua. O le mata upuleo performance indicators. E pe o whawhewhea o na fua. Mata upu ia ngā luenga ia la ausia. O na tata ileo se manatu a ngā itala o tupi. E aunga uma ia whinangalo le o le komiti I matanga luenga ne I matanga luenga e tolu. Tanga luenga le Palemene, sufa inga ma le PSC e ui ekta I lua tausanga I li poti e isi. I le whalele o tūlanga lea. Ma toi whai mea tanga I e whai se a wivi na ia manino ai le au mai o ngā luenga e ngā lulue a ngā iai. Ma ngā luenga wa au sia. Ai e leu tato nunga. Nai lo le toi au mai a toa o ngā luenga na fuafua e au sia. E te tauan whai tau whaatasi ia li poti whaatau sanga. Ma whamatalanga o tupe na fuafua. Mo lea tau sanga. Awa li poti lea na fua I ngā luenga na fuafua e lau whai ngā luenga. Lea au mai manino ai le mea na leo na whaamatu tupe ia la tau. Ma mai ia la tau ngā luenga I fuafua. E tatawana au sia. Ia ato e tuu fo ila I tutonu. Ma le vaenga atoa leo ngā luenga na fuafua. Ia o tato va ai le mafia fia o le. O le tato whamatalanga o tupe. O tala whaatau o tupe. No na winga ua matua I mafia fia ai. Ma tato li poti whaatau sanga. Au te se tono le mea tonu a lea na lai. O na au mai na o tau nu unga. O ngā luenga na whaatino. Langa e tau na whaitau whaatasi. Ia li poti ia e lua. Ia o so mato vai vainga nea e fisosoani atua ia whaftai tele I komiti mo whautuanga e tahaua o na e lai fo e fia malama I mea na lai o na maua ia tau nu unga e tali tonu e tahaua foi.
po fea mea na fua iai. Ia tau nuunga ia o mawhai ona au mai li poti whaatau sanga. Ia manuia le tatou fono, watalia li poti watu ina mai whaftai. Alo, whaftai, mo saunuanga. Misi peo nisi whautuanga na ia whale ia tile pēr ia tapenanga o tatou li poti o mtanga ruenga. Ma alo, whaftai mo whasoa. Ia, olo. Ia, olo no fofu ili umia whatari au ale ai loa. Yo rokalai. Oi, ia, tulai marisu i o si omu. O tulai atu mari whalalo e whaluaina lafo whatuina re. Ua matua, no whalalo. Ia, whaftai. Ia, o lewa. Leo mai tau atu ia ua. Mai asau noa. Ia tulai mari. O ia, tulai marisu i o. Vai mangu numero tas. Ia, whatalo whatu fo i le. Ia. Tala whai mai o le nei maota. Le fui tai au fo e. Moi whaua wina fo i le tatou wala wina e. Whatalo whatu i fo i le wafionga whangwhitalai. Ia, mes fui whatalo whatu i le wafionga tamai tai Palemene ma lau kapeneta. Ni moi fo i nei tu, ia, whatalo whatu fo i le wafionga tai tai o tuangai, ia, mese sui tai tai. Ia, mese o sui malu uma o le nei Palemene o ia i le nei tai au. Moli le nganga whaftai le wafionga whangwhitalai le komiti. Ina ua mawhai ona tuina mai te tonu i nei li poti whaatau sanga. Pela o te tala noa i le li poti mua mua le iai o le luatasi lua. O le fesili sa fia manino ai le nei sui ia o le olo o mai whautuanga. Ia e pe tā ua le matamata le li poti. O lo iei le tau sanga Amerika Samoa mo le whabatu e seine o le sifuru whaaso o pe mita. Yo inale pe ala tuai se fesili la o fionga whangwhitalai. Ona e o mai le taimi nei e le o malama le sui ma le nei usunga fono. O feo o iei o tatou whiangainga ia e whaifo i malea motu i sai. Ona e afua le pemita le asul whaaso le wale iai. I e pitou whapena le whaingata o le angai atu ne o tatou tangata i lea motu i sai. Ona o le iei le whautuanga ma le mai tau at komiti. Ia sa talusanga mai fo i lea motu i sai. Ina i whapenana whamatu e se le pemita. Lona lua o whatawina le nei sui o e o loo whamatu i mo sitseni. Mi tau le poti le nei, ia o loo iai e kore siau whainga le lua sifutolu. Tangata o whamatu i no whamau. Ia peo le talusanga ma le tatalo le nei usunga fono ia se silsilane. I le whamatu i natu o ni tangata anu i usi o tatou atinu. Na ia whapena o na iaini au lape mani mea tau pui ai le tūlanga i le sau te tonu o tangata o mwhai o na in taito pa o ngā waa i le tūlanga. Mori whaile ngang whaftai le mtanga luenga le whionga tamai tai Palemene o na le luatasi alua le tate amatai. O lo iaina i tupe whaasau, pe o ina o na o tūlanga i le i whaatau nuina o ni Fonotaga mani tūlanga le awhio atu i whafo o nisi Fonotaga e mesuela i pai taimi le luatasi lua lea. E mo le lenga whaftai, ia peo nei whautuanga le nā ai langolangoina le sui le nei le poti mua le ale whiso tamai tai Palemene lua tasi lua mo le whauatali manino le maloi i tūlanga i whautuanga na o mai ia o langolangoina fo nei tu malo ma le ngang whaftai lo whionga le whangwhitalai. Alo, whaftai. O lo tonu li poti na watu ia, meo e sao no iai, lau whionga sui maru. Ia, lele, whaftai, neu maua. Ia, maua lawa noa, tasio sui. Ia, te ilo leua, mai a sisila tātou mautai, tūranga uma, tātou ripoti. Ia, te tūre mai lau, whangar te tele tuangai. Lau whiongai le whangwhitalai ia na wairu mo le tua le tātou inga mal whawhitai peon te ina mai ai le tātou wola ia foi le soifua le mauta nei wanga luenga whai a le tātou mauta whaatuloa te foi le whawhongwhonga mai e Samoa i on tūlanga whalupe o li poti nei
ua tatia e lo mamea tau tele mo le whaatonu whalau le tātou sā i le anga i atu i lumana. Mau te whawhitai le committee tu sai o le lātou ripoti whapefo i mawhautuanga wau mai. E whamalo fo i tanga luenga official Palemene i le te mwhai e whatino lātou tiute ma lātou ngā luenga pe am whata otu fuwhanga mau ala tātou malo. A iai vaenga le ripoti nei lo mai e fia whalia se tāwhi o lo mai ai le au whai foi o lātou o vea ma e anga vai tālu sanga mō siti seni. Ia o le siale mea e mo mia tunu uma o la langi. O tangata mai fafo e o mai e atia el tātou atunu. Atunu uma la langi ia i le nganga lea. E o fo ia i tātou ele e se ai. Ia e tasi ale mea tātou te lio iai tūlanga whapea o le aia tangata nei pēa avea masita seni i ele le tunu ona e uti uti e le whainala ele whalenga nu ona le malu le puipuinga i lalo le whawai a nai ele la iti e umia sa loto. O ina lea e awala tuai se manatu. Ona o le tūlanga whaingata malaya ia te tau tangata Samoa ai mese la tō mai whafo ua avea ma tangata anu. E se manatu e tau tele. Ona tilo i tātou whanua o mia sa loto. Ona ele te tele ele nei. Mai te tau foi ona iai se tua oi. E whata oto i tā whiofi tangata nei mai whafo. Tu salava po wa vea ma tangata anu o Samoa. Ona e tele la tu tupe. E mawhai ai ana lato umia nai whanua la iti o lo iai umia sa loto mai o tātou tangata o le maualunga o se leni. E o mai malatou e mawhai ai ana lato a veani whanua te tele. Au te mātau lewa tupu il teimile nei. E tau foi la ana tātou mawhau whauro loto iai il vaenga lea tāua mo tātou uma. Tātou o lo il malo. Ia matou fo'i le tua ngai, se tua lalo toe, se toe til te toa i le vaenga lea. Ina iai se limit, se tua oi, tā whiofi ai ia ele nei, na i lato pisinise whai ai, a ole aveo ni ele te tele. Salo le sile mea tau on tātou manatu iai. Sa iai le whainga na whatatia, mātou tō ese a ele i au moia i tonu. O le whainga lea a whai e whamatu watu, e whatau watu ele malo se ele. Po le kwata eka i whianga ia tārsanga mai. Ona umia lea o se whanua umia sa loto a le whaongaina e whaonga whalenga nu. Lona winga o le mea e tu mau le whanua e le mwhai on to e whatau e seinatu. O se puipuinga o nai o tātou tangata vai, lima vai. O se tia e se tupe te le wa foi natu iai. Lalala na ele ian whamatu o le tātou malo i si usenga uta ma vaitele uta a ngai atua ina. O tele ina ave tangata mau mea
Watu wofo iai tau mkwa siri mabao atu. Ia maseti ai. Mama mulu atuai me ele nei vapena voila nisu ele vailele ma le tongo le sai lalo o le vaingal malo. A tonu la o se mafafonga tawa uma mo tātou. E tātou te tiltilo ia ina ia puipuia. O tātou ele nei o mia saoloto. Mō tātou atunua. Mai se i lātou e nofu mamau i tua i savai i maporu. Sale aini o lātou ele. O no le mamau. Ma lea na amata na maua na i lātou. Ta i kuata eka lo nofu mamau e nei. Talu o na suia le whenga whawai lea. O le whamatu atu i tua ta i kuata eka. I se tau e tolu sulu afe lima salau i le kuata eka saia i le nā teimi. Ia le la a whalonga tu le ua o le milionga le kau isi whanua. O le ofo unrealistic payments e la tau e ke kele kupe. Tasi nā vaenga e tua tuesi tu o lalo. O lo o mai tutonu o le tātou lipoti. O le vaenga lo na lua lau fionga. Le au mai o i le tulaga lea. O le tilo i le i taunu unga. O le whaonga o tātou transparency. O mo meo ia malama le lei. Ia whatununga po o tulafono whaonga ina. O mene o moli. Tautaia fi malanga ina o Tavale afi. Il teimile nei le saupea o Tavale. Ma ua o ina conchesta ile awala i taia uma mafiafi. Ua mawa e mele ua iai. Ma o lo saupea Tavale talu on tātou tala. Le avanoi o mai iai Tavale afi e tu le tu taumatau i alfoi uli. Le la ua o le teimi ua sa waifa fita auli nei. E taun tātou tila ma oti iai. E le whao ngā tawino mori nei. Ia lava le wha maramanga. Ai mai se le i tu awala le pito ratu i vai moso e ngai o sisifo. E te taututua i le tu pito i taunga vale. E mwhaia na e awhengo fie. E au noa ma le tau whatali i le malama mai o le mori. O le melena, e tele nau tangata e lato te solia le vaenga na ilo atu tuiluma. Ae ka ofia i le luosfuru ka vale i e kua. Le itua ma ta ofia i le whenga soloa i o ta vale. O le si mea matau ta vale ia e anga ia tuitua. Alo atu isi umu. A kere ngese ale awala le ta vale lai luma. Ua ta ofia uma ia ta vale ia tua. Whapena fo ilo mlai valele. Salo ta sile vaenga tau ala sila iai le tulanga lava le whaogaino o mori ma whaasino manga. E tau na matala ai le tatou au whainga luenga luma ia mea. Ina ia awane tāwhio fia le whenga soloa i le tūlanga solonga malia solonga le lei. O tātou tangata malanga i lunga lau le tele. Lau whianga le whangwhitalai, o nai manatu ia. E au ngā moneta e au. E le whanga solonga o talananga o tātou ripoti muli o tele le tātou moto. Aftai, ia, maloa. Ua nei tau wawa ia tupo. O tā ngā ruenga ele o ele sau noanga. Al te e tua ngai o official Palemene tau tala noa iai. Ea, e se so te inga. E no te inga taua. Ale tono lipoti lea. Ia, la fatuia te fono o le komiti. Ia, le tulanga. Ia, malo sau noa. Ia, fautuanga mo le lei. E le o sesi tu. Fautuanga lava le au matua. Wale manuia o le tunu o tele. Ia, e faftai. Ia, maula no stasi sui. La fionga le fonfitala. Ia, tu lai mai lau fionga le minsta so te inga. Oio minsta o si o manga ia. Fina ngalo mali o se kai solo no fua.
Minsta so ta inga, ia. Oyo minsta o le sio manga, pa maruru atu. Aftai lau fionga le fongatalai mula vanoa. Ele ai nao sina soani atu le tua lalo na tuina mai le fionga le taitai o le tuangai, tu sale i whanua, a me seo tu la fono, ia fie whailo atu. I tu sai o se whātou whala inga le kapeneta fo i tausanga utua nai. O le ena silsila i le tūlanga lea ma whātonu ina ele mtanga luenga o ele mfuanga whanua, te mile o puna oa ma le sisi o manga. E silsila ia i le toe ilo ino le tūla fono leo ia i whātawina whanua, mai se lava i freehold. Ma le te mineua mai a ia le toe drafting. O lo taoto nei le ofisa o lo ia sili, i mo se fo i vaenga mulmuli ona toe wha o toilet kapeneta ai whaftai mo le whautuanga. Ia atonu wa o tasi foi. Ia le am fai e ona wave ona whaatino lea vaenga. Ma le whaalona. Whaftai. Ia, tono le utali le fionga mista, pitu tonu e le vaenga, ia maloa mo le wave fon whae loa le tulanga. Ia, turai mai le sui o le pata, tu pairunga. Ia, whatalo whatu i leo fionga le fongatalai nei tai au. Ia o le fuua sau noa nisi ma fola fui pa ia ma malu o sio tatu o tunu ia. Le ale to yes fa mtalanga ia ale se ava no tau ai fa filo ia tfo ile. Tu vai tai Palemene ma le kapeneta. Ia mi se foi a sui malu umole. Palemene fa ululunga mtanga luenga ma fa laptonga. Ia mi se foi le malu le tunu o tatu fa tasile. Tonu mota fa funga nga Samoa ia. Ole ale o ia se fa mtalanga io to sa fa inga pa ia ma malu ia la tau fai se fa mtalanga ia e pu wa se manatu nei us nga fono ole mai ta watu li poti mo le atu le nga fa aftai le committee ia mai se foi ole mtanga luenga sa nga fa male tape na ino li poti e ia nei fa afsidi laiti foi le mo le fia mala matilio ole nei suius fono ona ole mai tau atu e te lea le whaatupula ia o tatou tus folau sa whaatau ina atu i le pidioka lea ole li poti. Ia mai tau atu pe o le au mai i o le vaitemi lea antatala i loa ia tatou poras ia po o malanga fo ia tunu i fafo mai se fo e ngā solo mai. Pe la inga le ngā makainga kupu i lunga le kele o le kus folau mwhakau. Ai pe o le isi vaenga le au mai i li poki e komiki. Lea la inga kau wakuia singa whaafisili. O le vaenga le whapea mai. Vaenga e le ausia. Le whapea e le imawhai on wha mai eina le ilo ina o le tula fono tus folau. E paure si vaenga fo ile le kau wakupea sa whaafisili ile. Ile kai fongo e mesi o komiki pega sa la kou sa ili e o iengi meo ko ali ai ia por mea fo iengi le songa ka ua mai le ile oso le ilunga fa ka unga kus folau e ka unga mai ko le ilonga le ma ku langa fa penga ia wa ko e fa ma ku ko ai ku ia le era fo de fa mai e ingole ilonga le ku la fongo kus folau pe pa unga si vai nga fo le ka u visiting ai a ko e ye se a nga ma se ka ua ia mo mai fo ile e le mkanga luenga mai se le ofisa ia le kaimi le nga lo lofi mai ai ia le malu si o ka ko kong ia po la fai kus folau ia o ka ka ia nga soro mai fafo mai se ka si o ka ko lo ala lampa pa au fafo i usila Australia ma Amerika ia la wo mai fia fainga ko kus folau Samoa ia pe o le mafuanga nga ia pe o kasinga po se pingere wala inga pe ka koso kwai le fa mai ainga ia lo longa le ore kula fongo le ia ngal paunga se mangak mas fafsil ia fi mamla mai ia lo su is fongo mangi kele fongo so Samoa faftai tai alo lava faftai e o fa fonga tu le fiongo te telefono ia mo se tali o le fafsil le su malu ia tiro le o pai a tato mota ia ai la fotuia lo fiongo te telefono ia bo me se foi nai ta upu sala ngai ni su mamalu ia
Venga le. Oi. Ia malia lo fonga te telefon. Se tu lai mai le su malu mai falale no matasi. E fatal fatu ilo. Lo fon ftelai lita ya. Ma se foi fonga te metai pa mia male. Lai tu al malu fonga kapineta. Ia te ina foi le. E te le tuang hai, ia msu foi pula mota. Se foi le fa fonga ta po ai sta to tunu. E la titia se to mai fesili le fa mo le lo fonga. Li potile o le lua wha, lua lima, numera fitu. Ia, o lo ieri tu le tu lau wha. O nuta i o tu la fono e le mena. E lo ieri whaupunga e le tau sisia le mtanga luenga ia ingo le vaenga tasi o fitu. O tu la fono pulenga o tupe al malo lua o tasi. Te fia malama i le vaenga pe isa. Pole le au ililingo le vaenga. Te fono. Amon mole. Fata si mal todo. Le lipoti le na o le Pepa Palemene do falo ali mano me fit. Ngang falo. Tai, ngalo, tai. Ya, le fa fa ngatu de. Yo te telefono, ya mo fa siri. Ya, tu le melo fa te telefono. No, dat foi tau inicio. Tau sala nga su malu. Malo whaftai lo whionga whangwhtalai mo le avanoa. Ia, e wha malo atu i whinangalo whaalio suus whono le mauta whono tusai fo i o lipoti e lima. Sa tu inatu. Ia, e whatasi fo i ma le lipoti mai ar komiti tusai fo i o le ngaruenga sa whai iai. Whaftai mo whinangalo whaalia umalawa. O whamawina e walu sui usfono le Palemene sa whalia o lato whinangalo i li potine e whatau le whionga tamaita i Palemene o tātou talanoina whatas. O le sui mo mua o whaleata wha, ia e le toi tau whai eis whamtalanga o leo oa talia aloa ia ere, tō whare ngoa mtua ia li potine i lima. O le sui o ala tau e sifo sa saunoa i le whaaleleo au iwi ma le whaatinonga o ngaluenga whaatino, KPIs po Key Performance Indicators. Io e, o le mafuanga na ma le tele na o le whautuanga le a mai nei, anga i le mta ngaluenga le a le whionga le tamaita i Palemene. Ono o le li poti na mainga o au iwi e whaatino ai le ngaluenga, pe on saunoa manino e lau whionga i le tamaita i whaipule. O sa ilininga ngā komiti sa whaatino i aima awe i whautuanga i mtanga luenga. Pe vona e tā ua le budget fo ilele ma le se eleni e tu inatu mtanga luenga taitas. Ia sa o i edisu e suenga. Ma o le ala fuana sa whaatino i ngā luenga al komiti ni nei. Po le ale te leo le se eleni na pasi atu le maota nei whaatino i ngā luenga al mtanga luenga. Ia o le ala le lako targets. Ai pe na ausia pe le i ausia la le taket na. A fai na ausia pe le i ausia. Fautuaina la le komiti ina ia mwhai ona a mai se mafuanga. Mafuanga o le ausia. Po le ausia. Ma o le vaenga ma le tele lava o vaenga o lipoti. Le lava te talo le komiti ina ia whaailo mai whaailo ilo fo inei. Ina ia whaailo mai o le whaailo ilo le tau atuai o ausia se lau paseno le taket. Alimtanga luenga lea. A fai fo i le i ausia, ia olo ia i lava le lanu e whapenga o nga indicating le ausia. Ia por te leo se whaale tonu, a ia mai le mafuanga. Na o uma ia i longa al komiti tūlanga le nā. Ma olo wha malo sia pe lava le komiti le telo li poti nei. O a li poti ma vaenga sa whautua le komiti nei ma pa sia i te tono le Palemene nei. Tau ma whaile mata ngā luenga, ina ia tau mwhai e muri ta i la le pasia o li poti o maea. O lo whaila ngā luenga al komiti ma tu i pēr mta ngā luenga ma le ofisa silo mta ngā luenga. Ina ia tau mwhai tau si sia le pasia o li poti mausta ia. O le sui o si umu mftarenga ia tuu ia ua talia uma li poti ne e lima peona utou whaafonga ma i ai. O le vai maunga tasi le suia vai maunga ia sa whaafsilvia le mafuanga o tātou pēmita.
tātou pe mita fo i es furfa aso le iai. Ia masalo le atali manino le tūlanga na le fionga le tamaita i Palemene e vasanga ma le mta upule winga sitseni. I le lipoti mai a le ofisa i wina i sitseni pe fo i ona whaali ele fina ngalo le fionga le taitai o le tuangai. Ia ma le wha mawina o lo se lau pasene le whaatino ina o ngā luenga lea. O lona winga, o lo o toa le leilo ilo ilonga o vaenga e ono ave e sitseni. Ia maala fua mata ia lai whaatino ina ele mtanga luenga le fionga tamaita i Palemene le tūlanga lea. Pe fo i ona o whaailoa manino atu. I le fionga le taitai o le tuangai whaalia lona fina ngalo. I lo tātou tāo fiofia i o mea foine o whanua o mea saoloto. Tau tāo fiofia o tātou ele ele. I msalo le vaenga le lo i tonu le lipoti nei. O lo fito i tonu lava mtanga luenga pe o le antari whaitau le fionga le Minster. O lo i aise ala fua e whaatonu tonu. Le vaenga le ono o tātou ele ele. Ma le vaenga o tātou ele ele ma tū la fono e whaatino. Ia o lo ua ave se whaamalu e tasi lalo le fionga le Minster. Le lau tani manino le fionga le Minster. Vaenga e lua o le saunuanga le fionga le teitai o le tuangai tau taawaleafi. Ia msalo e fito i tonu le Minster e ona le LTA, le ala latu le fionga le Minster. I le atu ngalunga i mōli fo nei il po, ia e whaftai le fionga le teitai o le tuangai whawa manino le vaenga. Ia wala fo atu le fionga le Minster. Ia o le vaenga le peona sauno i ai, le fionga le Minster ia tō susuru, masalo le tali manino le vaenga le ansauno i le fionga le teitai o le tuangai. Ia o le sui le itu pailunga, i le whaatauina o tusfolau ma le mafuanga walaina si itai a le whaatauina o tātou tusfolau ma taulia. O le lipoti le sauno i le sui le au a le pata i tu pailunga, vaenga tonu a leo le taimi wa whaalatalate na umal COVID, e le nā tia pili o tonu a le na afia e tātou watunu umale lalolangi a toa. Ona toa lia leo leo le whainga malanga tangata ma le teleo i lātou. Aina ua tatala o tātou tua oi whi malanga i mafu angala le na tele ali tusi whalau. Pe i fui ona uwha manino atu. Ia e se ale vaenga fo ile le alua ile budget ma le target. Ai a whaila o si tai o le mafu angana. Ona o mea na tupu fo ile le anga i mai o le whamai. Ia mo unforeseen circumstances fo ile le tātou tere mai loa. O le mafu angana na mai le li poti ma mātou mori mawino. I le toi te tala ai o tua oi whi malanga i mafu enu si itia whātaunga tusi whalau. Ia ma le vaenga le sauno i air sui munumuri a le sui o whale ariri. Ia e mai tau atu le vaenga le ona e leo manino. Ai pe o te mai tau atu le i tono le lipoti a pe mwhainto e wha manino mai tūlanga lea. Le ana sauno i air le fionga le sui o whale ariri. Ia e momori atu le ngang whaftai i en sau no le lipoti. Whaamalo whaftai o tau whinangalo umban whaalia ia e ao ngale ti matai le upenga ia i mātou komiti. Ia uari fōu mai o lipoti al tātou malo mat tātou suasuina ma le teila o nei lipoti. Ia pion sauno whela o fionga le whongwhtala. Ia o mai ama o mamau ai tua. Uia lea, ele i alo al komiti. Ele i tau mua alo al komiti. Whaatino ino le nātou ngā luenga. Mori fōu whaftai komiti, suar komiti. Tu mai o lo tau au. Ma le nganga whaftai lo fionga le whongwhtalai. Whamawina le ngang whaftai whina ngalo whaalia o le maota le nei li poti e lima ua tui nātu. Ia mau o sa ausi ai whina ngalo le komiti ma ngang whaftai o tātou Palemene. Dai. Ia nanga le tu pisili le mta apura na langa me sui whalali no matasi. Rira piongus. Ia whaftai le whiunga te te whono. Ia tu sai o le tali whaitau manino. Ia ala le nātou li poti. Mure atu le ngang whaftai. Se foi sui umar komiti, lau whiunga le te whongwhtalai. Asi sila le pepal Palemene fitu tolu, pepal Palemene fitu wha, al pepal Palemene fitu lima o li poti o lo talnoina. O lo au mai ai ale me le tasi. Tulanga le e ui, i le una maitauina, e le i tau sia vaenga foi le ina i au mai tātou financial report. O i tātou li poti whaltau sanga on time. Lo apia umai li poti e to e fōringa mai. Ia o se māsani ia ua iwa. Le nganga lea lo apia le li poti o li poti pepal Palemene fitu tolu. Ia apia mai fo le pepal Palemene fitu wha. E ma le pepal Palemene fitu lima.
il fautuanga ne a ola itu il fautuanga tu ina mai tali men mano ele o pia ile fautuanga le ala o fenga na o se tu ala ya muleanga ilu dai ia telefono ya la ko te telefon o fionga le sui pa ina ya la ko te telefon mo pa sa ina te tu me sui o ripata tu pa ma lo fa sta ke suyo ma ya la fionga ya telefon e tu ala no ina sa no ina ia whaftai tele lava o fionga mo lewa noa. Whaftai fo i le tai fono o le ua tali manino mai i le tūlanga lea. O le sa o le tali lea o le mau fo li poti. Ia o le sa halu i lunga le tele o le tusifalau sa whaatau. A pe o si mea sa whaafsilingia. Pe eisi link fo i le o le halu i lunga o le kako whaakaunga le ingu o kakala. Ia le afo i kako walele me whapenga. Ia ma me fo i o le saidi i linga o le wha mai a inga o le iloilonga o le kulafonga kusfolau. Pe lao si mea sa fsiringia. Pe sa o isi wha fsiri al komiki. Pe mahafua o lessons learned mai i le alu i lunga o le wha kaunga lea. Ia pe ukau tile ia i le kako saidi i linga lea wha mai a le kulafonga lea o kusfolau. Le winga nga si wha fsiri fo i lele. Alai mangingo ali i poki ia ua kele i lunga kakala loa ia malai va lele me va penga ia kele lo fo ienga fa kaukus folau o kan kom fo po ngisi ngamalanga mai fa fo le wa lumia ir ka kokus folau a langa le fo ilo ile pidioka lava le ir ka kokula fongo le si pe yesef so ka inga kulanga le malanga fa alo fa ftai ya tu na mano po te telefon ma lo fa ftai ia se taimi o atu fa fsiria le patai tu pai lunga ai whaftai atu le sui o whale aliri tasi leu ambau o le tātu le whasiri whaftai lava. Mai o le vaenga na o le lava o le utau mwhai mātou komiti ina ia whaamanino mauna ia mtanga ruenga. Ina ia vave mai li poti tono o taimi e tauna mai ai. Ai whaftai lo whingalo whaalia o leo whamawina o no lele o mai o le tūlanga fo ile le whawhautuanga. Ai o lo o mātou whaia ngā ruenga lea. I le taimi fo e te tauna o mai o le vave au na o mai o le vave fo ina na ilo. Ai whaftai lau whionga ile. Na le sui o whale alilitas, whamawina lo whinangalo malengang whaftai. O le i tu pai lunga, le sui o i tu pai lunga, tu sai fo le toi whafsili. Ia, o le pelavo no tau silafia, ia o le whaamai e le tātou te le whaitaua. Ai o le mafua angana e le mawhai fo na tupu pea mea nai te tono li poti nei e mori mauma a mai ai mātou e one off. Tasi ale taimi a sau whaamai tātou te le mai loa ia ona faile ona te le ai fa pena se vai nga fo ile le ia ile paket mataket fa pena ile toe maui la le fa mai tu lo nga ngana ia ona toe ta oto ale o fuanga mata ia la fa pena le vai nga le ai le masanyo tu pupe pe o talia tu le lau o fionga su malu na la nga le pitole ui ole e moliatu fa tai tu so fina ngalo fa alia o to fina ngalo umalavu ia la faile mau so komiti a wala nga iluma ia male la tonga ruenga fa wa male nga fa la lo fionga fon ftalai na lo fa tai lo fionga te telefon tom le o monino ta upsala nga sui malu ia lo fionga te matai pal miu ta pa lo fionga be se met fisa no ai After lo fionga le fon ftalai mo la bandoa ia atonu le autu lava o le tato nga ruenga nei o le nga ruenga komiti au ai o la tau leo lo ilo ina i al faa tinonga o ngā ruenga le malo. Ia, e tau na matou faa upopo atu. O te manatua le fo ua tali fwai tau le fionga le teitai fono. I mata upu sala ngā mai. O le mata upu lea o le awivi o le lipoti. E le na o mta ngā ruenga ia tau te tala noa ina nei. A tau sirisila i le tele o lipoti mai a isi komiti. I isi fo i mata ngā luenga, po vaenga tu maoti. O le a mai a iale fe au le tasi. O te tau na whaalele i atili i a au wala e lipoti a mai ai. So it's common. I komiti uma e le na o le komiti le tātou te whengai nei mata upu sa lātou whaangasorina. Mai o te manatu o se whiau tāua lea. I le vainga fo i ale kapeneta ia. I le whaaloto i whale po le anu whale o le whaatinonga o le au aunanga. O mea ia le una ina ia manino o le ale fua
O le ale whatinonga o mawhai ona ausia, o ani ni lape o loo iai. Awa me umaia e vai iai. Awa le whanga solo i lumo le tātou ngā luenga. Mo le nofo am tā ngā luenga. Ia le watali mai, ia le komisi e pūlela o whai ngā luenga al malo. Te tasi leo o whautuanga wala tau aveina. E to e tala noa ai le loa loa o le nofo am tā ngā luenga. I le whatinonga o li poti, e le ngatala i le ano o ngā luenga whatino. Ia e whapea fo i situ ia sa la ngā mai. I le whaonga ina o tupe o lo whaso so atu ia mai le tausanga i le tausanga. Ia nā paulava le mela o whionga le whungwhitalai ma le mauta. E lava isi ati na e siri atu i le tausanga lona whatinonga o lona winga e pe telen tausanga whare tupe e whawhenao na whaua wai. Mai au foila o na whawāsenga le rei mai. Ia le vainga mamau lea pe a whapea o siri atu lo le tausanga se whamoe moe e whatino ai. O te manatu lau e whionga i le whesili lea i le pēmita i le wāo tātou ma Amerika Samoa. O lo tū mau pēa, pēmita tātou, pēmita lātou. Paulava le mea lea wai ai taru mai le whangaso solo mai fo o le ato Samoa. Ua whaamatuu ia nisi o ai a inga sai ai, ai mese le tua Amerika Samoa. E whaawhaingo fie ai le malanga atu o tātou i le lai tū. Ia, o le alawa tātou te malama. O le whainga whaawai lau tele, o tangata e malanga mai mo tātou. E iwa sifuru aso e mwhaina na nofo ia tātou. Nā tasi lava le manaonga. Ia i eisa lātou ticket, e to e malanga e se atu ai. O le lau tele le nā. Ia, a le foi tātou te manatua. Nā la ana tupu le mele le wāo tātou ma Amerika Samoa. O na ua amai fo e Amerika Samoa la tau ai eina. Ia o tātou tari foi tawatu fo i ei whapena. Ai, o le lava ua amata na matala ia nono atanga foi, ia po le fe malamala mai. Ia, tāru sia e se taimi e mawhai ei foi. Ia, o na sauloto, a tini whaingo fiel, tātou whemalanga i mo tātou uso i Amerika Samoa. Lau e whionga i le whungwhitarai atonu, o le watali le whionga i le minister o manga ma ele, i le matau a le whionga i le taitai o le ituangai. O le mea monia, pei fo ina wharongonongo atu nei tae au. O le whamoimoi ia mala autu, i le melea na whaamatu o tuai a whanua mo tātou tangata, whanua ala malo, kuata eka. O le anganga le lei, o i le whaatupo i le ati nae, ma wai le nofuanga o tangata Samoa. Ai peitai, le la ua ali ai mai, nisi o luitau, ia atonu o mea lava o lotu tupu. Ma le lava ua mai tawina, mai moni, e uti le lau ele. Ia ai mai se o tātou whanua umia sauloto. Mai ua te le lava ia le awhianga o le tau. Ona o le manusi o le tupe. Foile, ua si ia le tau. O le memonia, o le ali e toenga whatia e tangata Samoa. Le whatauina o whanua umia sauloto. Pea whapea o le whainga le la tātou anga iai. O se mata upu tau tele, mai au, ona tā pena tātou tūlafonu. E whaamautino ai le puipuinga i nai tū. Lau e whionga i le whongwhetarai. O le simita upolo o la ngā mai e le sui o ale i pata i tūpai lunga a tonu au ngā so soane atu iai. O le whesoota inga le o le tele o tātou tusifolau na whaalu. Ia ma le whapea mai. E le whamae a le toe iloina. O le tūlafono a tātou tusifolau. Ia lau e whionga le whongwhetarai. O le tūlafono lea, e whesotai ma le tūlafono o le citizen.
A le foi e si le fia. Le foi sa whaatula mai. Se i tu ai ngā citizeni whapitoa. E ala lea. E auto wa mai Samoa. Ma mai ala tau tupe. E whaafai ngā luenga i tonu Samoa. Citizen by investment. O isi la mea fōuia, le ua ngai mai. Mai e te tau lava ona tilo au te tele. E le ngata o tusi folau. A umta upu tau le citizeni o le tātou tonu. A whaila ua iaise tuai. Ona ua tele atu le vainga. Ina ia whialo whani. Le tāpenanga le malu. Ai mai se lava le tūlanga o le citizeni. Ia, ma le ainga o le citizeni ma le tusi folau. Awa o le tusi le a tātou te whio ai. Pei o se whaamalam le mangan na i lau whionga i le li whaipule. O le alava o ua foi le ua o foi ai le vainga le malo. Awa e moni o le sa tātou pasia le tūla fono o citizeni o tupe whawhainga duenga. Ana mea moni. E le ainisi na lātou ulufale mai i lalo le nā awa noa sa tātou tāpena ina. Ia e tau foi ona toe vavai iai i le nā foi tūlanga. Lau e whionga i le whongwhitarai te manatu o le ua tali foi le whionga i te teifono. A tia mātou whaupopo atu le man whaaloara. Alo, sao noi lau whionga i matai Palemene, tono lewa malama me umapena langlanga i sipo sui mamalu. Ia walawa le anga i lumo si o tātou o tunu. Me se wheo ia o tūlanga tau ele, ia maloa whaptai o lewa tali manino le whionga tu matai Palemene le fok tali manino ia whionga ni minsta. Ia me se po te fono. Ia, lau whionga te fono, tu le mei mo lafo. Talai, o whionga whongwhitalai, o te whātū le la whona ia whaamaoni e whona au li po te lima le nei komiti e peo na ilo ina. O mua pe Palemene lua olua toru, lua olua wha, nu mela vouts fumarfitu. Lua pe Palemene lua olua wha, lua olua lima, nu mela fits fumartoru. Toru pe Palemene lua olua toru, nu mela se lau fas fumarvadu. Fa pe Palemene lua olua lima, nu mela fits fumarfa. Ma le numela lima, pe Palemene lua olua lima, nu mela fits fumare lima. Alua e sui malu mo inga ngai whamongu numero tolu o whale ata numero tasi a pia foi a sanganga numero lua. Ia, o siri para whamaunia lafo e whina ngaro e sao nomale ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta palo whionga tu matai Palemene mo lafo, li potel malo. Lau whionga le whongwhitalai o te whātū le lafo. Ina ia whamaunia e le whono au tali al malo i whautuanga ar komiti o tūla whono tū mau. I mata upu tau whainga parota o sanga matawhina whawhawai. Alua, whionga sui Palemene, mistau tupe, whapea foi mistau ngā luenga te tele. Siri para whamaunia lafo e whina ngalo e sao nomale ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe, whaftai, le o mai atu ia li pote lima. Ono, Pepper Palemene, lua olua wha, lua olua lima, numero ono sumartasi, li pote al komitio, vaenga tau te mau ainga, il Pepper Palemene, lua olua wha, lua olua lima, numero fasu valu, li pote wha tau sanga al pulenga, o tangata ta wha mai mua mai fafo, Samoa mo tau sanga wha tupe, lua olua toru, ono puipitasi, Pepper Palemene, lua olua lima, numero valsu ruiva, tari al malo, il Pepper Palemene, lua olua lima, numero ono sumaltasi. Tu le mera whionga le sui te telefono o komiti o vaenga tau te mau ainga? O te tu lau whionga le whongwhitalai. Lau whionga le i whaia se tala winga ne. Tatu li poti, ona le i eise awa noe. O te tu la e nafi.
Ai, i fatal fatu nei tai au. Mol atu foi, famoli angal ta sanga fou. Male nei suis fono, male nei tu malo. Il mamalo tatu Palemene. Ma pe foi, whawhawhanga Samoa, i tu e fio la lai. Ia, nisi o la tunu o tatu whatasi. Pe foi ia, ta fio mai o whaurunga o tatu malo. Manuia lava le tau sanga fou. Tatu savalinga le tau sanga. Ia, langon nal fifia. Toi, o astala i laso nafina amata i tatu. Fonotaga mo lenei tausaga. Faatumulia lava le sui nei i le fiafia tele i le amataga. Siutumālō lo tata poi mai. Ia, le outou faafofoga mai i'u ma le manuia me uma. Toe mo le toai le faamālō le ofioga fogatalai. Pe foi te matai Palemene ma le laitu. Ia, pe foi le sosoni atu lenei tu le ni petai e le tuangai. Leo tātou sila fia nei. A whatasi ale atua te tonu o le mauta nei. E i ua manuia me uma. Tātou maua le anganga o le loto maulalo. Maua le anganga o le whemanga loa. Wha whemanga loa. Tunu ngai le ea se isi meiru ngatu. Le tātou whaalongo. You could feel it. I te tono le pot o le maota nafi. E se fo i la ta whalongo. Na o fionga. Na le ngona i e mita ai ta te nofo tonu le fon nei. Na fi fio mai tatou ngalu lue whatasi. Sa noa ngatu mai te i Palemene. Tuli luma so tatou ai. Tuli luma so tatou ai. O le nganga na sui nei. Tuli luma so tatou ai. Let's move forward from here. O tula atu la o fionga ni tai au. O te whātu le lafo. Ena ia whautangia e whono au li poti o komiti o vaenga tau te mau ainga. O lo tui nātua e ana sairi linga. Whautuanga mau na whong. Alua e le sui fale aliri numero lua. Siri pula fa maunia lafo, ia man sui le pate tu pa inunga. Siri pula fa maunia lafo, o e finangalo e sa noma le yoe. Au ese le ai, ua manu malo le yoe. O ta pala o fionga, mate Palemene? Lau fionga le fungfitarai, o te whātu le lafo ina ia whautangia. E le fono au tali ale malo e whatitau i whautuanga. Ale komiti o le vaenga tau le tamau ainga. Alua le fionga sui Palemene, min sa tupe, siri pula fa maunia lafo, o e finangalo e sa noma le yoe. Au ese le ai, ua manu malo le yoe. Ia, o le ua mai whautangia le mautufono le poti komiti, ia mis hoi tali le tatu malo. Ia, o le avanole tasi sui fia sa noa. Ia. Ia, o ti loa ua sauni. Ai, o wai atu le la ta teimo le tatu malo longo le tae. Belea. Pali ia, o le a mataina pe a tatu te liu mo le tatu malo longo. Ai, no wo mo le tatu teimi malo lo, o le malo longo le tae. Ia, o le a patati e sa inga luenga le fono au. Mo lana malo longa masani le tae au.
O te fasilatu wa toi amteria nei tau manga le fono au whaitu la fono. Ile toi te liu mai ai tātou malolonga, e manatu Mose fasil ngā malosi pa i o tātou Palemene, e o mātu i whaule tau tenga, tālo tu i tātou maota, au taile tuelan fuai, te foi whalau tusi mana foi ngā renga, ngā senga uma mole, tau tueina o tātou whanausu. E morsi fio Palemene, o tolpo ai o tātou tau manga i le tula tasi lauli nei, e o la whaatino ai whaalo longa le whionga le suitofia, le sunga i le maletoa, ia mauna ainga mo le Palemene, e tali whaalo alu mai ai to whinga tau loa ua, wha e ina tu e tātou malo, ia o la whaatino lava le mauta le tu mau, tā pina ina ilu mātou tātou mauta whonu nei. Ia, tā sina whasi ngā malosi o lau nei pia mai o tātou Fonotaga. Ia, whatati ese tātou tau mangu marolongo tai au. Ia, o lo tūrei marisus whono mo whaleata numero wha. Si tāu noa li poti o komiti o le vaianga tau te mau ainga. Ia, whatasi e mtali o tātou malo. Ia, o tāpālau whionga sui malo. Lea manoa ne mo lau saunanga. O le atu whakataiteri lau whionga whono male. Nā ngā ruenga mole. Tā mawhitanga awa hoi le. A maristino mole. Pa ian maota mo. La tō uma o tātou au whia nei. Whaoino ngā ruenga tātou. An maut whono Samoa. Mā loso i fua. Nei tai au whou whaftai. I le ipoti o tau au ina. La mātau. Lima li poti e o whatatia e talnoina. Ima lata ho lima solusi li poti e o tā pena e tuetu ina mai. Moli e whaftai tele komiti wa Palemene, teitai whono. Ngā ruenga a pati o le tino o le ano tonu le Palemene, ngā ruenga wa Palemene. Ia komiti. Ma o isa te mawaile atu o toa whasolo ino ngā ruenga. Mawhatinonga ngā ruenga i tonu mtanga ruenga uman malo. E le titi la whatau o tele ngā ruenga wa Palemene. Tono fo e nau tau au ina e lau whionga mani. Pai lau tusi ia lau tāo sanga. Tui nātu ia launi il Palemene. Ia ele tau whian mele whaauau a lau whionga. Ia na rotal tonunga. Ia ina mea tau na whai. Ia ai a tono sistemi toi wha lau tele le vanga lea. Ai tolu a ia kapitoa lau so manatu. Li poti lea le tulisi STA. E tolu whautuanga ale komiti. Tolu ho Italian malo. O lea fia nga ira sa u whamtalanga Italian malo. E tolu mena mai komiti mua mua. Tai whaise wa alele upa u tangata whainga malanga. Tangata malanga mai le waitau lea. Lua tolu la mtanga. Whaiunga lua ngai lua tolu. Lona lua. O le toi tiro le mtanga ai. Whaawau whalanga i ngai polum sa vai. Mar tolu. Pe wha popo ni mataanga. Tangata mai whafu. Amata mai lea lau whionga i le vale o polum sa vai. Ea, e mtua langa nanga ina le whautuanga al komiti. Au te le lopo ana whea ngata ai le whatinonga la o nanga ni. Ai pe ai sea. Ni wha ngata ai le o nanga. O le tala mai le malo. Pai la tō whafo ina le vale. Te longa o isa manaonga. O le manaonga i le uma. O le timane ku mau. Art supply. Po la availability of service. O le mena o le e lengo le minoi le timane. Kako wafo i pa inga kia ngeke kala le. Inga i malai vale li mauta ma lakul vale le whata i tai kako whakari umu mea sa voi. I ngaka e ngā. Aram tua tā ua lau nangal nei lau whiunga. A tā ua. Lea wha mangi e kua le vai ason te ngei. Ua poloka alava. E whio mai tangata e o e tui lila to vale le po i le weekend. Ia nga mkua ka lofo ia inga ia nga. Nga o mai vaa hui e vaa whangoka. Ia o se mere ka le whia ngai kile le me. Au kari kongol kemi kongu le sa kau ang wha leleka ko vale. Awin wha mo ka kongaka ie poloka sa vai koe whia mai whia malanga isi fafu. O ka kau ang ko wha wau malanga ni amata le lua le aso. Anu marisau.
Ele ole ka ko fa ia mai aso ia. Te mi o tato malo sa ka ko fa ia le ole fa ngai kai ia sia. Fa mo mo la o nang. E mo ila vor tupi. E o karkong, e mi ka vale e tupi. O tele tanga te ni fa singa fia ko mai. O to mai pe ai se schedule mau tu. Al vale, mau ni ngalo. Fia miliona ku pele alo mla vale le maintain ni vale le mla vale le ya sau mot. O to tongi tanga te ngalo ngala fe ngalo ngai o mai le so. Ele mfa na misi. Aso uma te mi uma. A fa la le o fia tau sanga ile tuar so vale. Ele mfa ta tia ngalo ngale ale mla vale le fa o pe. A mesela tu lisim tanga te malanga mai fafu. Ya la o fio ngai. Pa mi ma nai tu o tau te tanga fa waule. Le malanga le. O le vaanga fa la le tupu le alu tuila. O le sa tau ele fio ngai. E sui malu mai mongo mo mua. Ia, ele fio ngai atu le pupu. Malo le pupu. O le mele mato nei i Amerika Samoa sa mato malanga foi mala fio ngai tama tai Palemene. El mele o be ai o visa mangi me o pemika. Man ko so sa ko ngol lang e ia ko fo ifa ka nga fe o ia ile ngi visa ma mai pemika ya ko ko em ka ko nga lisi ko kuil e se ka ko ai ngam ka ko so e mo so ko ka ko lisi e ka ki fe o e ko mo mai ka fe ngofi ale au ngala kala la ofio ko nga pa se mo ko e a fe varsela a fe on sela o fo mo ma fo fo a fe un couple ni. A fe un couple ni ko nga pa se fa peni. A no winga ole root ko sile ka ka la lang ya ko. A ke ngo quantify le pensingi le tet fiu le alu la ko ngi ko ila mal foi mai mal distance. Le alu ai. E la ki ai o se la ka lai. Ile malanga kas at pa se kas e ko ru. E ka kaula e ka kaunga mo se kupe fa sili mo vale asum ka sol ku la fongo pe fa pe o valu se la ko se la le la ko kupe le mo paseng mar ka ko kas sa ya ile ka ko unga e fa ile ia le vale le lua vale le malo mal vale le private sector inga ia compete ya lo wa yakmi yo les competition pe o kasile e wale al mele ya afu e sa wale se wale le mai oi fale o ke le la pisini al wai ele o fa nga la ko i fale o ela ke le ale kupe mal profit ki le mo ku sa pe sa o i fale o i kuila ke le al kupe la mo profit la fa ko nga lo fi ngal miskama ila to o wai quantify le mai ele fa pe la follow vale le malo vale le private sector so songi ka ko malo ya tato tangata ma wo se kupe fasili ai le or kulanga le wengi ele ai se ngol melo fai vale le al melo fai en usila mal fitia wis o mal fa ravel ma ko ngala sfale le ma mal ko fingi mo ngo so es pase se ko ya luai si ko le son fu e return amal en usila lu afe e return ka ko kas ma ko ile fitia wis ko lu wafi ka ko kas ele pero la ofio ngal fon fon nga ngo wafi ka ko do just one week return ka ka ya fa fo mai ko la fo le tonic o ya le nga mo mel fa ma magen ko fo ya kule malanga le a walo ngafi ko pase se la fa ngau mala pepe ko gas suye ka ngo ngi se yo la son fo o man ko pase al kala kupe ko ngi ko fo ye fa popo no pase o man ko lu wafe kala ko ngi ka ya usa wo sa ngi la sak o melo kali ala le sa ngi sa kilo kama pe ma ko la pin le winga la tala le ala ka ko vai le amerika ko lipoki o kala fe ngai ko wala ka sa kilo o ya sa ko mo mal lipoki le fa fe kai ele o fio ngal fonga fono ai axi fia ma fikia o le ala sa mo sa al malo kam ko fa vale kam ko mai fa ftai a mai no
Fai fufuanga mai wale lau ka ke kilo ke. Mo koru fo le ngusile male. Ele vale le fiti e wis. Ku ila la ko pases. E mo mo afisi ole e ngusila. Fianga i oko. Ako va ia soia le male fikfa fiki wale ngusila. E va ko ngi pa ko kele. La le mele we. Mo koru fa asko ngai le fa vale le ngusila. Ile aso kas. Ha fa ko pur ngimi. Ole me ka ko le ka ko lo. O Samoa le third and fourth generation. Ya ko ngui fofu. Pe mai ku rispalangi pe o mai. E ke le ka ku risi la mai ka ko la ka. Ka ko la tanga. Ko fo I mai fa ku risi. Ko ko ai nga fo la ia fa nga o mai. O ke le nga mai ngofo yo chau ka le fi ngofo ka ko fa. Ale nga mo ka ko. Ele ko alfia la mele a mar ku la nga le yai. O ka un fa ka un se ka ko vale. Rau fionga fonga fono. Aftai ere o alo na malo. Resi mea, lau fionga fonga le matei pani. O leo si ka I umale visa le New Australia. Effective October last year. Ma kua maua lunga. Lima serau mon kupu. Ai fika la ia fai varsu Afrika Samoa ia o New Zealand ka usanga mo mai mo. Saka ka inga. Fast food mi onga kupu New Zealand mo. Alongo winga, ole ko al kupi foi le fa mero mengi sile ka ko. O ka ko wa kupi. Tango fa senga al mengi. Sika ingo visa, sika ingo mo meo, siksengi me fa penga. Ale ka ke fa ki e. Le ka ko treaty for le friendship. Si fa fo mo ya ka ko. O ka ko wa fa wa fa ngo fi fa ta tangata. Ili fo ngi senga ngo ngi me siksengi. Ma ko ko lo su mo ko so siksengi le fi wa ngi sile ngo fo le ngo fo ngi. Ala mea le ko pui o ka un ka ko racing ya ko ngi sila Australia o ku sala ngi sila Australia la uso ka usang ke ngi fa akorunga pola le visa e reject ai valu se la le visa ka sila ngai fa ya ko full agent lo inga lu a fa se la ku pe ngalu mau ele ka lia le visa Australia le foi la fa me kia alo fa ko ka un fa amakari ka usang e ko vai la ele tulanga le a fa foi ka ko fa ngapa anga meni. Ya mese la ka wale le visa le sila. A mese o so swangi me ka ko. O le mele ko e para visa ka ka masinga ro masinga. A o umang kong pases. Ya e fa le nga pases le mo visa. Asa ele me le visa ho le sa mai maliu. Le nga mai yaso ye ka mai ba ko pe pa maliu. Ya grant me le visa o ina ka ka. Pa ka sia o ku riso le fi o maliu fa la vela. E ko ka ngo inga ya mta upu. Lau fionga le, na tai Palemene male malo sila. Ia. E wala vai nga mea lau fionga le fonga fono. Ole al memo muli la le ka ko maka. Ia. Wa le mea ke siri mo mua pa feksa ku risi Samoa. O mea fai Samoa fitu aso. Wa sa ka fao minimum 7 days 6 hour package. Ia mai ko yo. Nga siri le ku risi. Mea fai Samoa fiku aso. Ai me fa isa ko ngol pasika alternative ka do ngai me la le ka un ko e ka ngai le me fa le nga le nga wan malo talwa le me ole ole casino le fa tanga nga ka mai fafo inga ia occupy kai mi ka mai fafo e ma wes ku pe ka ko ia malaka polo o isi me nga ba telefo tanga ele fio me ka ele san e fio i me maka fa pe ko ia ia angai vai nga ko lalo e faftai atu mo le committee e ma so ka le malo nga mai on ri fono faftai no ai e amore sao wa tu na mai mo le tatu committee ia ma se fo le ta penanga ma fa po nga tu tatu malo ia e nga ngai me kupu ia hinga e nga fu e mai I mota ia so fangi fo ka ku ri poki mo ia e malo faftai le o maua ya ni so tulanga ya e nga uma ya na me uma ya ava no tatu mota ya lo le mai le ko ma sita ta e no tai ya ya mena tua mai ona ma alori ofetai au ra fe foi fa tai le tua mana fa malianga mo tatu fono me tapo inga Samoa e le to ye se leo
Ia pe foi pa ia fa tau to oto le tunu. O au ta oto se la o. Ia pa ia foi o sanfa inga de popo. Ia fa ta lolo. Aftai foi nei tai au lo fionga fo talai. Tani sua ta tu mot. Ia fa penao na mos fa silinga malosi. Ua mawai atu ia li poti ono mai ala soan nafi man nei tai au ia li poti umar mato komiti. Ia mafuanga leo rista ia tatu tu la fono tu mau. Ia ide yang va mato to la ua mato li poti e paula li poti leo o e tatu fa solong. Ia era se li poti al makomiti. Manatu lea ia watu ia se sao e tu sai male. Nei li poti. Fa mauina fa ftai ele tamaitai pule mal pule ngale tatu ofisa turisi. Ia wa pe hoela fionga minsta. Ele li poti pe ona o pe maota. Tai hoi tari ana malo, i mta upu peo na langa ele. Whato whala inga komiti sa so eina mai lolo ina li poti ale tato ofisa turisi. O le mata uina lo wha mauina le wha tesi ma le wha miliona ta la i le piliota lea li wha o ngā ina. Ale ofisa turisi. Ia tono teimi lea whatua nai ia le wha mai. Sa fia laulangi mtato sa monei. E ara fautuanga ia. Tau ana tau mwhai e whao ngā se leni. Ua pasia tato maoto mo le whao ngā ina i tato atinai. Na wai whea ngai pe tato mulu i tau le soifuanga nei. E le mwhai ona tu ua. Le mwhai foi ona tau fia. Ai te tau ona whao ngā te tau. Ia wale atina ina o tātou turisi. Tala noa pēr le tā ua le atina e nei ma tātou ofisa i tono le tunu. I vai teimi ia ai le i a fia laulangi in wha mai. Sa mai tau ina e sa mo ina le tunu pe whase lau le 5 miliona tā la tau sanga. Mai le atina e turisi. Manu ia ai tangata lau tele. Pisinisi i wha pēr fo ia fio anga i tua, masawai. E alai mo meo mata anga. Ma tulanga ne tau airo tauwhi, le una ia pēr o le market ina, whalau i loa. O tātou ati nai nei tulisi atunu i mau, atunu i whafu. Mai tau aia ia le whalau i loa pēr o tātou turisi. E na ia whatupula ia pēr le whai numero o la tau e mai moa asia si mai Samoa. O tātou ati nae nei e whaamua moe te rei tātou. Mai le eini e tātou o loa whanatura. E tātou te whaamua moe iai. Wangana turisi. Mai tā ua tere i le tūlanga o le marketing. Ma tau ina i le piriota lea, ia le pauma o lalo, o la tau na ta whao mai mo mai Samoa. Ia masalo ai o na whtātua nai ia le wha mai tele. A le teimin rei, o leo ma tau ina si pe ilunga al whai numera. Ma e sosiatina i turisi lava pe o na si le fia. E le vau sau no se tasi o to o nei tai au. Ta ua tele le so tai lea ma company valele. Ia ma le tūlanga tau whi malanga inga. Awa o tūlanga ia e whai malanga mai tangata e tāwha whao mai moa i Samoa. Ta ua e tele le foreign exchange e moa tātou. Ia wa pia foi mo pisidisi laiti o taxi o pasi. Ia wa pia foi nai fua whaere leanga, o me tau lima, a whianga i tua, sa wai. Tā ua tele le atinae leo turisi. Mai te taua, o na ave iai le whataua, ia whapea foi lava se leni, e whapenano una ia ai, ia le tūlanga, o le atinae le nei. A o le whautuanga foi a nei toto. Tā ua telefoi le me tau o le sports tourism.
Tau sila i le tūlanga o tangata malanga mai Samoa. Ona o tālonga. Toi ngā tālonga ese. Mai langa, whai malanga mai Samoa. E tau wā. I tau wanga o i tū a inga tālonga ese. Tasi lea tūlanga tau turisi. Whaopuina o sports tourism. Tau e ona whare lei. Ma tātou tau mawhai. Ina ia tele ni tālonga whawao malo. E whai mai Samoa nei. O lea wa iei tātou mtanga runga o tālonga. O lea wa tōwhia re mista. Lea whapea fōi mana CEO. Tasi la lea tūlanga tāua. E taunga ngā lulu e whiso tai. E ra tātou mtanga runga o tālonga. Ia whapea fōi re tātou pūlenga turisi. Waenga i e taua e whapea fōi le tele o Fonotaga a e karesia ese. Whai mai Samoa nei. Tasi le tūlanga sisila e ina ia una ia pea. Mai e whaalua ina ai, malangolango ai le whingalo to o mwai atu. Taua tele o le valele. Ia ere se tau fōu. Le valele anei o le au whātau sanga. Ia o whautua atu pēa statu valele. Ia, o le maua li poti, whapea o lo whanga solo pea, ia fisota inga, ma whiutanga inga, mō se valele, o tātou atunu. Ia, tau sia se taimi o rata mai. Ia, o na whātau no ina leo, o lea wha moe moe. Ia, lau whionga le whongwhitalai. O nai vāenga ia, sa whia o ia istau talanga ni tai au, e mori atu whaftai tele. Mole awa noa, e manui foi nei tau sang fōu mai tātou savalinga. E lawa whionga, e wa pelai tu o mota, ma nei tu o mota. Sa manatu ai e whais tātou Fonotalo a nafi tai au. E matai ma tapo ia inga ruenga nei tau saka peita. E mana lau talo, o lava lau talo e whai mo tātou. E ala mātou whamtalanga, mafuanga o fumaima pero i pae a ngasi. E ui leo, e whamanuia le tua lau whionga. Manuia whono. Kai la o fionga le suite tai le tu ngai. Ia po le sui malu mai fo Ianuari ma lua ia stasi fo sui batu o mota. Ia fa ftai mo fautuanga le lei mo le ngai lu malai. Ia o le lei se tatu pata tu pele ngai lu mo le tu sanga tatu ngalu fai. Ma loa mo sa wanga ma se fo le saole tatu li poti. E asi mele sa le sa ta o sui le falata todo. Me o alauni o komiti wa Palemene le whapea o tusi mai le whailo tusi le whono. Ia e le alo wha mama mātu le te wha wha moe mai a se whailo tusi le whono le mea. O umana pasi alo i tono Palemene le tūlanga lea o tātou o launi o komiti wa Palemene. Ia mai pau ale au wala ia o tribunal. Tribunal lava e tosi whio tribunal e li poti kapeneta. Ia e o ala nā mea ne te hua whapea. Ia ai ono fono fuatu le whailo tusi ma le official fono ma se sosoani ia mea. E langa wa umana pasi alo i tono le Palemene. Ia mea. Ia ai o le tribunal lava malana ngā luanga whai. A tribunal fo e li poti le kapeneta. Ina ia mamlama le tūlanga le ta o lau tauranga. A tai lau whionga ponga fono manino le lei. Ia matua fo e le mwhaina o sao mātou le vanga le pio le awala o mātou lau whionga. Le lau manino le tali ntu mai le. Ele tusi o le tribunal. Le lau omana whai al tai le pule versus tribunal. Ele tula fono. Mo lia le pule le salary tribunal al malo Samoa. Ele tau whiinga o alauni al Palemene. Whalo lau. Ia. Tono lewa. Mai ale vaenga. Ia. Ngobra no tātou bauta. Ia. Sui o vai mongono matasi. Le whai fwisi sao nei tu malo e moli le ngang whaftai. Lau whionga whangwhitalai a mese le official fono mo le tau singa nei mota. E moli le ngang whaftai o le nei tu malo i le whionga te te fono. Ia lewa e pale mai le whionga le minsta. Ia o tau mamana, ia e mese le tula i mai o minsta fōu. Ia o tau mamana, so swani le kapeneta po le whionga tu mai tai pale mia. Mo le fwoi le ngang whaftai le nei tu malo i komiti. Wa mai se li poti matango fia tonu o le nei mota e tu sai ma le whaanga yoina o le
le nei foi pule anga ole tangata ta fau mai atunu tonu si o tatu atunu o le nganga whaftai foi nei tu malo le afionga te mai tai pule me se pulenga male official tulis i ngā luenga le lei o lo o mawina le nei committee o le foi wa mai tau ia wa tali manino foi le malo i fautuanga ia o le nganga whaftai nei tu malo le fionga whangtalai i o lo wha au pea ia le au nanga le nei tu malo e ala le nei ofisa so steimia e taunu mai le meli e fa pena ia ona anga ia tu sio mato fio anga fa e mato fa fia fianga ia mamau e foi sa mato seleni i le ngata foi le na e wala au tu te mai tai pule e a fio mai mai sio mato fio anga e mai fa fia fia i lunga le wafu ala e mata mai lalo malo to amol mawina ye ni malo mai fa fo se tu malo au le leon tangata si siva tu ai lalo ala ile o mai lalo pasese o fa la wiloa na le nei tu malo lo fatino i te tono name tanga luenga ala le ofisa o fautuanga ma tu langa lo mai ia e lango ina le nei tu malo tai fo ele o tali manino le o fionga te mai tai Palemene ia ele o toi pati ngā talinga fo ele tu langa le tau sanga pesi o tato valele ia toi te talo atu ko ina lea e mun mawina fo ele tau ngata pasese na iai sa fapenanta to sulfai fiti ia la mele wai ia le opose le fapena fo ina maftia fo nei sui peole fai pule faleata mato tuai atu ese o atali tu lo motai sa to fo ile asunga fu nei ia mato tuli atu le va ia lu atu o tapuni tamo fai ia sa fina wai ai o to tongi ato al pasese la to patau nu nei o le nga ato tamo fai ia le fiti airways e va veta puni ai atu le au tangata ia fata mala lau matutua e te fai atu le ina fainga lo fatino isi o tato watunu nei la tai au mal tausanga le ofionga tamai tai Palemene e so to silsila i foi le tulanga se tato valele wa mo to te fil sau noa fiti ia me se foi e New Zealand lango ina foi le tausanga mo se tato valele si o tato mo tu sala fai ia fa faingo fie ia feo inga ma o ai fia nga ini fa la lawi fa fo se iman tulang fa pena ia le ia le au nang te talo fo ila o fionga le lo patino ia le name tanga luenga e fa ftai ale officially male o lo yetu pe fa sau ia pe fa pena e mata o ani ia ai mes fo le lo ta o le lipoti tele nisi ai ta la fu o fa yo na fatino o le mai tau fo ia le ale nei tu malo ia te sila ane la o fionga le mai tai pule tele o mata anga lo ye si o mato i tu malo papa ngala o le papa fa to ngata mo le papa titi atalanga me na mo ile lu ya fi samo lo ye o nei tu malo ia al popolenga ia na fionga le minsta olo ia le mfaino o ye nai tu lisi ia pelese au wala ia nga ia ton wat fole nei tu la se talsanga ile ngata le valele ia o nai ave taxi tu lo mana ia ave pasi le lato tautua le ai tulisi pe au mai ile tau ngata le pensini lo oi nai tangata fai ta vale ile ia ia se si tia oni tu langa te tongi o ta vale ai mesi o le alu lunga le tau le suau o nai e mai lo nai meli e pe fa pena na fia nai ave taxi mana ia ave pasi ile mo nai tu facile nai mo nai tu pe nai malo ia fe ave ia peta iane ia e uma le tupe wai alu ale air condition fa amalu lu il palang ia ai o le tulanga le tangata le pensini o lo ia talo atu se to sila ane le natu langa o le talo nal nei tu malo moli le nganga faftai ma tu inatu ai male manoa lango ina e le nei tu malo le reporter committee o fata tien mota mal falalo lo fiong fongtelai alo faftai Samoa le sui malo mai vai maunga no tasi ia malo mo le sosani le pote tatu committee mais se foi oniso fautuanga taua ia malo faftai ia fa manuia foi lo so fo tu le pupu langa le o wa ngel mota ia a mai an le stala ia foi tu no mai sta sanga fa nga ia mele ia malo faftai ia o mamana manuia le no fo mai le no fo no fanga le sofa tu do pupu ta so tau le tunu
Ia, whamalo, whaftai. Ia, maua la manoa tātou. Pauta. Ia, tūlai mai le sui o vai maunga numero lua. Ia, whaftai lau fionga, sai fo I mo le avanoa. Ia, o nei fo I sui, ia. E fia whalea voit whaftai le sunga taitai fono. Sui taitai fono, ia, me se foi komiti. Sai fo I ma le poti peona forosia. Ia, mori atu foi le whamalo ma le whaftai. Ia, tamai tai pule, ia, me se pulenga ma le ofisa, ia, awa wharenga luenga whaatino. Ia, lau fionga le whongol mauta, ia, sai foi ma fautuanga, pe ona whaatatia mai e le komiti. Ia, fia whaaleo le lango ina foi o reini, lo nei sui, i le fautuanga mua ma le fautuanga lua, ia e pe ona saunoa I voi nisi o sui, ia pe o nai mafuanga lea, ia e foi taitonunga lo nei tangata, ia le sunga foi le taitai fono, ia ma se tasi o sui al komiti. Ia o lewa pale mai foi tō whinga wha minsta, e aila le taitonunga lo nei tangata. Eri umat pai inga neiwa, o whatau noo ia fautuanga mua male, fautuanga lua. Ia wa leala whaofia tuai suia tono le kapeneta, tato wa leli. Ia e meise le valea ma le motu I sala whai. Ia o le fautuanga lona tōru lau fionga. Ia e fia tu atu tau au. Ele fionga minister ia me se foi tato ofisa. Lau fionga talu ana ia mai lava tape nanga le chokom. E ma teime wa mai ai foi le chokom. Se ia o mai lava le amatanga nei tau sanga. Wa tele na ngai atu ia tangata mai mo mai fafo. E fia o atu I le tonga tongo le I mota. Le awala savali le sa savadia ele fionga tupu Britania. Ia pe o le mafuanga leo o tula ia tuai. Ia se tasi leo mataanga e mawhai ona tu umai e foi ia se sosoani al tātou ofisa tātou te ngaruru e whaatasi. Ia whape nao na whalelei nisi o vahenga o lo fia whaleleia. Ia e le mawhai foi ona ngalo le se whaftai le fionga foi le minister o sio manga. Ia me se foi tamai tai pule male mtanga luenga. Ele temi foi sa ta pena I foi lea fa moi I ona tulanga uma le fale leo nisi o vaenga sa mana o mia. Ai o le mai tau atu le fautuanga lon toru. O lo o mo mia nisi mataanga fau. E mawhai ona tātou ngā lue whaatasi. Awa I le tonga tongo lea. Ia lea I le tāra tuu voi lea. Le sa ta ele teino sina male malana tuna. Ia pe o le mafuanga lea e tu atu I lau fionga minister, tamai tai paremia ia me se foi tātou ofisa. Ia o lo I aile si mataanga. E le mamao tele, e lata mai lava. E mawhai ona nga ia tuaia. Ia nai o tātou tangata, tā whao mai mua mai fafo. Ia lau fionga, e lango wina, lau nei sui tātou tu la fono, o e tātou lipoti, ma le wharo lava, whaftai. Tai molo sao, e me se foi whale atiri o tātou mataanga. Ia wa lava tātou malo tā whao mai fafo, ia malo, whaftai. Ia, ua mai tau tui ua peua, mai e whina ngalo whaalia, tātou mauta. Ia, se tu le mai lau whionga le, te tere tua ngai. Ia, tu risi lava le taputano e lau whionga. Lau whionga le whongwhtalai ma le malo tātou mota. Au te whamalo I le komiti ma le lātou ripoti. E whamalo foi le whionga I le minister turisi. Mai o whautuanga umai o au mai. O mo hon sauno iai ia sui. Ma le fo talia ele malo. Tulanga un iai tātou tangata si mai mo mai. Au te whamalo meia te taun whai. Lau whionga whongwhtalai whatever o
Minister for Tourist. Ma manatu whaalia. Au fia fo ma whaasilanga o mai el committee la to whatuanga tari fo el malo. Tari fo le vanga nei na o whafonga mai e la to saunanga. Ato ai fo ma nisio tu lalo. Mo le una ia tili o le atina e nei. O tangata si mai mo mai. Tele ai se leni e tātou pisni se maua. E le ngate le nā o tupe maua al tātou atunu. Taulu alam tāu tele ai e tāu tele. O tulanga tau waalele o mataanga. Ia, mawhai ngā malanga i savai. O le tulanga lea i whai ngā malanga i savai. Au te manatua. E lea ve e sea le tūle nei o le lele o le tātou wale le laiti ia. I savai i pēa o i tūlanga whavelave whafose. Ona chata lea. Me ye le tau whatonua i el malo. Pole minister le pule e tomai. A o lo i whavelave whafose. Ona whalelele o le whalele chata. O le mafuanga leo te matau nisu saunanga. E alai ona whaingata ia le lele peo le waa lea a tātou i le waa polomo sa vai. Ona e leo tuene nefu ia i tātou. Le tāu o le sawa sawa waa lalo. E na o le tūla e te alua tuai. Talu nei ona whaaleleia tātou waa. E te alua tu malau tā vale. Nā nei tau nua tuai sa vai whialua e toi fwoi mai i le tā vale. O tūlanga nā lai ona le toi tāle whiangai. Malanga whatūlanga. Ale tātou waa e le wā polu mo sa vai. A sa te tala pele a noa. Mo malanga whapito i taimi o whaalvelave. A leo te leo mai loa pole ale tūlanga ua iai. A te tau i le mol mea lama o le pule ia. E ala, e ola. A te tau a o na whaalele pēr le waa i teimi o whaale tonu ai le tau. O le vaenga mo mole nā. Toi whaapopo atu i isi sānuanga. A o le tū leo te fia whatau eina. O vaenga nei o le una ia. O tangata whelele mai Samoa. E le ngata la i o tātou tangata. Ai o tangata turisi. Ia, wumano iai ia saunanga. O le tūle nei whaingata lea e tau nā sia pēa. O le tūlanga i pemita. Mavisa. O le mele tupu. O le matua whaingata o na maua ni visa o tātou tangata i malanga i Silam toi fwoi mai. E o ai mene i o whaife au. O te manatua le telo teimi. No o toi whaife au ia te au mo ulanga sa o mta upuna nei. Mama whai ai o no. E o mai le teimi le nei. E le whaife au o le matu o lotu si usanga. Ana tauna alu i le aswan nafi. O le maliu o lona sister o le brother-in-law. A sau le whauponga. E le mawhai o na alu leanga i le lata e te le lata iai le tūlanga fo lele o le relationship. O te manatu. Ua o tano so fo i aso a o Palemene.
Ai au mai pe New Zealand ia tangata e whailonga lanu. O le me mo i ana me le tupu nei. O le whailonga langu o ka ngaka ia au mai. Ma whainga tai e ho o ai whai whiau. Ko tele whai whiau isi e ka le sia sa o atu i atea. Mo tosi i ai. Ia me ko kawhi ai mea. A whai ua tō fia su whai whiau. E se au loto. O ka ngaka ngei. O le lato ngā luenga o le whaami o tonuina o tangata. Lono wenga o tangata e rea te tau o na whaingatai o whai whiau. O pākele po le alama le lato ngā. Ai o ai le maliu. Ai ke enga e la soa ngafi. Ai no whapeai. No whapeai New Zealand. O le makua whai ronga lango. O le official ngai New Zealand. E le ku ua al mele o whai ronga lango. O la o talo sanga. Kuli lol mka upulea. Pe alu sao no se tasi. O sui o le tu. O le mea le tupu. I rio fia siksengi o kako kangaka. Ai halanga fia siksengi. Ia whaingo fia o ngā maua o ngā malanga koe malanga mai. O i fia ngā fwisa kungu e malulu. Mkwa malulu. A o le ele atunu e mawhanwhana o le ola i lunga o ele mawhale le tutongia. O lua moka. O le mta opula nei e tau tele. O se awa no fone nei. Whalau ai tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se kowala lofo ia. A whai e whaingo fia on tō whaatangaina atunu, isi atunu maisaina. Ia siriako ang whaingo fia. Po le malanga ato tātou e au no mani visa. Al mena o level town whai. Pe a whai e sa o le melea e iai le tātou tulafono. O le whiwhawa inga malmalo New Zealand. E le whaingo fie e tualalo te pēr il malo. Tātou tu i pēr. Tu i pēr. E le whaingo fie o na moa viso tātou tangata e malanga tuai i whala velave. Ai maise o whaife au e tala ia le tala le lei. Lo whianga le whongtala. Ia pawana si au te mai tualalo. Paniala tātou whono. Alo, whaftai. Ia, mahalo hui le whamanatu. Tono le hui whawhonga mai a e whengai toru mai tūlanga ia. Me si da lewa e sao noa e whenga tā e tutu i pēr. Ia, e maloa whaftai. Lewa mau atu tātou whenga malo. Whautuanga. Ia, tūrei mai sui o whalalili numatas. Ia, whaftai lau whionga te whono, lau whionga whonga te lai. Ia mula manoa whoi o lau sunga whono nei tu malo. Ia, e whai e se sao whoi, ia mai sele. Li potio lea ua, wholo si e lau a whono, malitana noina. O moona, le ngang whaftai. Whionga te whono mal komiti. E tu sai, e ore lātou ngā luenga. Ia, le ua ta otoi. I malai matala noina. Alo whaftai, me se whoi le whionga le. Insta, ia e malita ngā luenga. Ia i ngā luenga whatino. Whamawina, le ngang whaloalo. Ia whautuanga utuina mai. Ia me se whui tali, ane malo. Lau whionga le whungutalai. Ia, e langolango ina whui le neusu ngā whanu. E ina i vaenga la iti e whietala noa iai. Ia, a wafo ile. Ia ngai lumanai. Lau whionga le whungutalai. Tāua i o le tūlanga i atina turisi. Pe aon Silvia, ia, o isia se leni soani le atina sio tātou atunu. A mei se foi, ia, le ulo whamawina, ia le tele o turisi anga i mai tātou meli. Isi le vaenga tāua, ia e whamawina fui malanga fia. Ia malanga whaftai. Lau whionga i le whongwhtalai. A sila iai le tūlanga o loo, iai tātou. O tātou atunu. Ia o lo whamawina fo nen mana o mia o le vālele. I lona tūlanga o te lenga. I le taluna umar ko viti. A toi asiasi le atunu le o viti. O a toi titita i aso uma le flight
sau mai Amerika. Mai San Francisco, LA, e mai se foi mai lisi tu al market, i lei tu i Australia, e mai se foi sau mai Narita, ma Singapore, ma le tūlanga mai Asia. O le nganga la, le winga le tau watu, ia le whaingo fie le tātou competition. Ia i tūlanga o tūrisi nei. Mai se ia, a sila fo le telo tūrisi anga ia nei fiti. Ia, mauro tūrisi tangata, ia ma le tūrisi tango fie lo na winga, o level sol tūrisi. Ia, pe o lo captain mai fiti. A ngai fo i le tui, i se sae, i Hawaii, i pe whapena. I le telo le tūrisi i Hawaii, wha mawina fo i Tahiti. Ia mo le maketi le tui se sae lo na winga. E le whaingo fie le tātou competition. I le tūlanga wai e le teimile nei. A se sila fo i le flita a fiti le teimile nei. Ia lātou 737 Max le wai e nei. Pe 5 ela iai. Lewa wao tuai le tātou le loko. Tanga le local traffic ana i fiti. Ona ave la ia e lātou A350 lai. Ia, i long haul flight. Luna winga. I le whaingo fie le tātou competition o lo iai. I tūrisi nei. Le winga lea tau amatua i pēle nganga. Ina ia tau sila tutoa. Ia, sila fo le tātou tūrisi lei nei. Ia, i le servicing o tātou tourist market lei tu nei. I tūlanga i tau mafa. I ia, mea uma. E tela na i importo mai fafa. O lona winga. O le tupele saui. I tātou tūrisi, o le tila antoi alu i fafu. O le nganga le nāne, tau a watu a whapena, le tilo au lau te lenga. Ia i le tūlanga leo te mantu aile, tau mwhainga le malo, i le tau sang whailu afsu ono, ne ia toi whail tātou wālele, a me se whailu afsu fitu, ina wā mata, sa ngā i ele, whainga malo le nātei, e whaili tātou air service agreement, masaina. Aisa, we go beyond our borders. Le tūlanga iai, ina iai se marketi stable mo tātou, ia il tātou peitai, ia ele i tupu le nātai, mi alo uma na iai le tātou air service agreement. Fia o se langona i le tūlanga le vālele lau whiunga kong talai. Awai, ia peolisi le vāinga tā ua lau. Ia, ile teifo le luaf sufitu, tātou e ilo ai, le iai pēo le tātou air service agreement lea, i le Maliet, i le tūlanga Open Skies, ma le wama New Zealand. I le telina tunu o saini ai, wama New Zealand, o le tūlanga sei ai, tasi se tātou wādele alu atu. Ma sau, ia e sau le 737, o e sau le 777, ma le 787 na. O lona winga, e leo Palemene le vāle ama ma New Zealand, le tele leo le traffic le iai lau whiam. A peo le mele sa mana ia le agreement ma Australia. A afe pase se alu atu le vai aso, papena hoi na afe pase se saulwa yaso. Le winga le tala, peo inana amatai ona a le tonu, le tūlanga o le tātou wale, i le nawaiting, i le revenue. Ia ona o le tūlanga lea, i tātou air service agreements, lo ta oto ai, le vau tātou ma tātou isi pora so lo a so ta i tātou walele. Le nganga lea lau whionga le whamtalai, a wala telefono, ia nei tua lalo. Ia wale, le anga iluma, a langa loinga le tu malo, ia le tūlanga wei ai whautuanga peo na mai, ia matade al malo, malanga whalon. Alo, wautai, mo le saupo e le whionga le sui malu, ia walawa le tātou le poti, ia tāpenanga tātou komiti, ia malo wa wautai. Ia, tula mai sui o sanganga numero 2. Tai mo le vanora o whionga e pupu asi whapoponga foi, i le aiu finangalo ua fora siam ta upre nei. Haftai mo fautuanga matango fie taria foi i le nei sui paua le situa lalo. I le tāpenanga o mea nei o mataanga. Na tua foi la ua whionga le fonga fetalai e tala lasi Samoa. E ele mena tupa i le mataanga sa mato wasesi atuai ma au malanga palangi. Sa iei leo tamu whainga ale. Ale vaenga leo tūlisi.
ua latou tusi le summary feale le otoʻotoga o le talatuu lea lenā mataaga ona tuu nei luga o le laupapa telē i le gagana faaperetania mea nei la leo atu ia tulisi ua faitau ai sai la nai fesili na fiatuu iai tamaitaʻi matutua lai ai a le mea na tupu e matua ese ale version le tusi mai i luga o le laupapa ese le mau lae faamatala mai e tamaitaʻi a masalo po le komiti lea lae vaaia le mataaga ea no kuku le kau faafikau aua neʻi loa e papalagi e ese ale mea le faamakala mai e i ese mea le faamakala mai i luga o le laupapa lea ea pena o se fautuaga lenā salo lae faafofoga mai lauō lea le faipule mai falealupo safsiligia fo le tulaga le faamela na tali aua le vea mea saʻune mea malamalama latou mai fafo e lē manaia lenā tulaga faamolemole afai lava tulaga faapea e tatau na tatou ave le mau o lae e talia lenā fioaga ae lē o le eseese o mea tusi i luga o le laupapa ia a ese mea lae faamatala le komiti ia te le taʻua atua le mataaga lea neʻi lafaina se finagalo ia pe o se tualalo lenā mo le tatou valele ia au le sisui sa malosi foʻi laʻulauga talu ai tulaga lea ia ua lava lenā paua le agaga talosia ia o atu le iʻuga o lenei tausaga e land lo le Fiji Airways faapea o ai le valele lea ae tatou faapea ane it's my airplane manuela tatou fono ia alo faafetai ia me sili ana ua ia aua koʻi fautuaga e pea tuina mai ia tonu le utoe mamao ia lava pele o le saʻi ma lava pale lo faasolo pea tatou galuega ia tulaʻi mai le sui o salega numero tasi Aftai le avanoa i lau afioga le foga fetalai atalofa atu foʻi le malo le usugafono i le fioga le matai palemia ma le kapeneta e mo se foi o le fioga taʻitaʻi o le tuagai ma le foʻi tua o le mota faatalofa atu foʻi le tapuaiga seʻu tumālo tapuaʻi mai salafai ia faatalofa atu foʻi le ʻaufaigaluega tofi e le atua so o se fatafaitaulaga i tumālo tapuaʻiga afioaga i tasi ia tapuaʻi mai seʻi faisi tatou sao o le lipoti ua i luma nei o le teleao fautuaga paua le o le vaega e fiavatoe se manatu po o se lagona foʻi o lenei tumālo ma le usugafonu o le fautuaga lona tolu ia faamalosia le pulega auā ia nofoaga foi e matamata ai pe mai mo ai lau tulisi tasi lenei tumālo i tele i ona mataaga tausaga lua afe lua tolu lua afe lua fā na agaʻi atu ai le ofisa o tulisi po tagata fao e asiasi le tele o mataaga o i foi lea na molimauina ma faalogologo ai sui o le tumālo taʻutino a sui o le ofisa i le tele o mataaga ma upu tuu ma talatuu e maua a le fatoʻa maua i le nuu tonu le maua ai tono le tumālo le o salega ia pe o le alala lea o le te lagolago ai le vaega lea o loo faatali foʻi le afioaga o se matou nuu le o faiaai o mai le taimi nei ia faauii atu ai le talosaga lau afioga le minista o loo faatali le matou nuu le asiasiga le tatou ofisa ua uma na logo le tausaga le nataenei ia ai ona o le pisi i Fonotaga amataga o le faaiʻuga o le faaiʻuga o le tausaga e uma nei taimi ia o loo faatali se o matou nuu le ase taimi agaʻi atu ai seʻi asiasi ia silasila i mataaga i le malae o le mā ia ma le pā i folaga ia ma le tele o mataaga neina ia vatatou iloa pe a faalau iloa le tele o mataaga ma le tasi foi lea o faga sili ona matagofie ma la lelei salafai o le faga leʻi ma lae o le mā e tele toe matagofie le foi sa mai le matou talosaga ia sono le faalau leleina o le matou auala foi le ilalo le matou ia laua iai nai vaega ia e manai a le soasoni atu o le tatou matagaluega o tagata tafafao o mo le maketino o le vaega lea
Ona le tele foi o tangata yo atu e vatu turis. Ia watu wa fai pe wa, fai fa sol tu la fono wa. O fa lele la tu me po ata vai lungo tapu e solo ia tono le mato nu uma mato matang. Ia ele o le mato nu. Te ia le nu vai atu lungo Facebook. Ia wa sau le ato le. Mata fanga ma mata angole nu. Ai le se fa tadang. Ia pe ole tu langa le tu atu se tu ala. Ma to te lango ina vai ngalonga tolu. Oli le pot i mo vai nga umolo ia. Ia o se sao le ole netu maro mo le sunga fonu. Fa ftai tele le fionga le tai fono le wo se mai o. Ia manuia o faiva. Ma se foi le alo atu komiti o lo se nei time. Ia nga lile atu e fa mga luenga fa o nei tau sang. Ya, alo, tau noi. No fionga sui mano. Alenga. Ia, le mari sui o le fanga fala se la. Ia, paftai lau fionga le fong fitalai o se sao fo yo le usunga fono tu sai o le poti o le o fatatia i luma mea tulanga e pe ona iai fo e lango ina le tulanga e pe ona iai le a me se o fautuanga tulanga e tu risi ya a me se ao se o tu malo le o iai le faltal malo le o le return to paradise. Ya le winga alfa matalanga e mo le faftai. Ona wa faia si leva o aso o tautu tu ia tu langa le i se awala ya lui. E alu ese mai o le ia la awala i lungo sami. Ai pe lo mana o mia se awala foi le mo le saunga le mu. Pe ona tu la i mai tu langa i mala fal natura. O le ai e faila utala wale mo le mau le matu komiti. Sama tu wo ia ile pertais to tuli le silo matua le onale ya mtal sanga mai ya matul komiti o tu pe fole le ya ngan le ya tu le se awala fa tino le awala le alu yut o tai milan nei ya o fa vitai te le ala wo ile awala ai foi nai fa fita u sa fenga ya le sa tau fo la vaile ele a fuele fai pule ona le amatanga nga luenga le ia wa o le winga la fa matalanga ile wala le e tele ina fai tio ia e nai turis ona mana o mia sa wala e saunga le muai pa o taimi o marfa natula ngata fale ai pe ole fa fita le sa e ole tau finga foi lele ya sa o ye ma malongo ye si o mato ai mesao si o mato fi anga le o mtautu a fa pelo tulanga le yele ta ofio o masinia e pauale da fole fa tau ngale al minister to fa fo mato a mesel kon kala to fa fo mama sini le fa yele ai mali die se fa tino le wal o le winga la fa mtalanga ia e mo model fa ftai ia o le o matua mata ngo fie dia ia o fa ngo fie foi lai inai tangata e mesel tumis ia o iloa e sa ngale mu yele le watu e ta fa wele ia o lona lua fo yo i ai le fa nga solonga mai le se o mato tu maloa pe ona i fo ile fi anga sa vai la to fo tu lisi e mele ole mai moi na ole o pa fai sua ia e mata ngo fie yo na vaenga nei lo i fo ia vai e ta e fa malo vai ia fa solo mai ala ia le se yo mai fo i fa se lai vai sina ia o le tulanga le pe ona ia ole fa tosina to tangata ia la nga lulu e ile tu malo ia ai fa ftai fo ile le pulsidi ole fo i tanga benga ia tu sai fo ole sosonia tu malang sua ia matapu e pe tu langa ia ine fa pe ona ia i pele na una ta inga o nai tangata e malanga mai ia e ta fa tu ia fo i vaenga o tato tunu ia ma fa sofia fo ila to e o mai pe malonga tu inis ia o mai mo ina mata mo fie ia male paule o se fa matalanga ia ai lang ina le ia le nei komiti le tau fo ia to ai fo ma fa tuanga wa mai malo ia manuel tatu fontang no partai ta none su malo fala se lama fanga mo sa fo tatu ripoti e si melen ta o suilo sa lenga no tasi fa pe fa sol tu la fono tanga luenga na pu ata
Ia, pere si whaupunga whaingo fie le tarwhia ngai fo man tanga luenga tato malo. Ia ni ke wa whapea whasoltura whono. Ia la tarwhia ngai le. Ia piwa kire le upu. Lo whionga sui mai sapata. Oi, ia, sa lenga numu tasi. E lo sa onga leo lau pamitalanga. Ia. O tangata voi o te watu tangata tawhawhao. O tō le wha lele la tō me poe a teilunga. O ia leo tanga luenga. E leo tanga luenga. Ia. Le rei te ili mato whionga le lato le ato. O so, o poe o ma whanu le whionga. Ia. Ai leo tanga luenga le whionga. Ia, whaftai. Le ia le manino me ia o hotu inga tato whenga luenga ia mea. Ai whaftai o leo maua le nganga sui. Ia, pe e stasi sui ia saunoa. Ia, a tere fui sui ona tāua fo ile mtaupu. Ia, wa fo ile le manuia ma le ngai luma te mau aingo le tunu. Ia, ma loa whaftai mo sao o le pai o le maota. Ia, o leo te maitau atu. Ia, ua maia. Ia, tu le mea lau whionga le sute te pono. Ia, lau whionga le Fonotaga. Ia, se tu le mai lau whionga min stao ngā luenga tele tatu malo. Ia, whaftai lava. Le i tua lea manoa i le whionga te whono. E na ona fia whamanama tu lava nei mata upu ia. Ina ia mwhai e ona manamama fo i tātou Palemene. Ia, mō si le fia le tātou Palemene. O lea ua mai e le so enga o tusi e tātou Samoa Airways. I le tausanga loa sifulu, lua tasi, ma le lua. O lea la usauni mai mo tātou Palemene pea uma ona whaatino ina ngā ruenga fo e kapeneta. O le nganga lava ia. Ina ia o mai e tātou tala e tupe ia. Ia i tātou komiti. Mo le lātou sila fia o le tūranga o lo tātia ai tātou kampani wālele. Ia a uma ia mai se whautuanga. Ia ngā o tasila ia mani mawhauwhanga fo ia matanga ruenga. Ia po le Samoa Airways. A masi fo si tu alalo le malo. Ia masalo le tūranga lea. A leo o whaasolo ia tausanga lua tolu ma le lua whaa. Ia alona wingo i nai maua tonu a ia tali o le tātou fesiri lo au mai. Ia ai whamaloa tu lava mō le mō fesiri o tu mai. Ma le nganga whaaloalo lau whiong. Alo, whaftai. Lau whionga min sta. Tono lewa. Maua i tūranga pesa lang ngā niso whinangalo. Ia maloa whaftai. Ia tule mero whionga le sute telefon. Whaftai lau whionga le whongwhitalai. Tos fulu ia sui mamalu sa whaali o lato manatu lau whionga. Mai o lea te lenga o nei whinangalo. E lango le lipoti me mo lea tu whaftai e le suri sa whaali o lato whinangalo. E lango le lipoti. O nisi o lato manatu. Ia o lea la ua watu le whionga le minsta ma le matanga ruenga. Ia mo te tilo i lea ngai luma. E lea ia se whinangalo whapea o Yesu wale tonu o le tātou, o me whalei ai le tātou tourism. I le tau mate lea o ngā nei ati na e lawa whionga, ma le voice lea lawa e manino mai sa o ngā sui. Le tau mawhai ina i whaale lei atili. Tau whai si awa le taimi lea o le whamai, i peo lea taimi lea sa whai lipoti. Le lawa ina i tau whale tonu, le taimi nei, ia lea uto le leile ka solong o manatu o i valele, ia, o manatu nā leo tati atu i o. O le manatu o le komiti ia, e taimi nā mai lipoti, al matanga luenga. Ia, te sila e le tūle pepo, ia, tati atu le malo, it's for policy decision le nai whai. Le fo sau no mai ia le mistasa, ai fo le vale, po lai vai el vale. Ia, mana e fo nasi e mai tatu, fai nu mela se tatu tilo iai. Ia ona i loa ele anga i luma. Ai, ele ai se manatu komiti nei tu malo si atu se mana onga il malo. A fai lo mana il malo, it's there ko. Ai, na ola la ngā manatu. Ia, ele te mina mai li poti lea. Ai whaptu tele i sui malu uma. Ele ai lava se le fawua whaare nisi sui. Ia, le lango i recommendations ia na matu tonu. Nai, le ua di ali mai fo. Ia isi mataanga. Ia o mea nai le ua a whawfonga mai le tatu matanga luenga. Ia wha mau le lalo.
Le tu la ia tu ia sui fa dia tu pe fu no tu la at foi au ia tamo fenga wala foi ma tanga ia na ma watu la bale le tanga luenga ia ma watu foi la tu lang lang malos ia tu lang fo na tau no ia tu ia le min stai o le fai pule ia il matanga luenga le ia il matanga luenga le asta ba tai fo le o vai nei le tatu matanga luenga ia manan afenga luenga e vai la to mena fe le leidung ina tapu e mai mata la fanua o lo ai me la ele ia le matanga le tau ta pena ia o isi manatu ia le lango ai to fa o tatu va le matulango fa pena spin offs mai i tulisi o mai ile na o fatal malo ai foi meisi ia tulanga mana la o fion ke lo o la sa no ele fion al mista ile ai lo tele na ai lum a o me uma sa fai lipoti ia le ua talia uma mo fautuanga wa mai ia mamnaonga ia la tusi uma ila lo matanga luenga lo fionga ia ai mo le tu faftai matanga luenga ia tam fainga tatu lipoti nei io tu tali manino fa mal manga fo io o tu langa sa silinga ia tatu kopiti mo fa malo il bato ta telefono le no fo mai o ia fa malo ni va vale le tawatai tati mai le tato lipoti le wa eu vai atu mo le wo ye le stato tai fono tato komiti ia la fionga fa talai fa tai telea mo lo no alo tai sa no la fionga le a sute de fono fa tai mo tute to ave mesel tom fenga fo tato lipoti fa ma popo mai ia mese le tali fo tau e fina ngalo fa alia il tato mauta ma lo fa tai la fionga le sute de fono ia tu le melo fionga tu mai palmia o sauna la fionga le fon fitrai ia mo le tu le faftai le telefono ma le malu el committee o la tu la vale sa pe ngai ma le tanga venga foi le nei le ilo ino o li poti o na foi wa tatia le li poti le tali el malo mai le whanungunungu atu o a whaamalia ina foi e whina ngalo o le mauta. Pei mai tau mai o le whanungunungu atu ma le toa whamaumawina foi e whina ngalo whaalia. I au nanga tau walele. Whai o tutonu lava o tātou e le wāo polu msawai. Tātou whainga malanga I tutuila. Ia ai mai se fo ile mata upu lo fa pela va na fanga solo o se va le tele mo malanga tu I New Zealand ma Australia ma fiti e sa masani fo io na iai ia au nanga ia so ma vai lo fionga le fon ftalai e fai o le fono fatonu o le company a Valerie. Alo ye foi le committee fa pito al malo wa faisina leva na ngalu mai ile mta ku al nei o nanga tau balele mai ele na tia lo fionga le fun ftarai ya le sia vai na tele o le vai e tatu tu nanga tau tupe ya ona fuafua le pola le tu inga au nanga e nga fatau ni maina e tatou e whaawawai ia le foi o nanga tāua. Nā paula vale mea e foi le te manatu ai. Ina te ipe la atupu le manatu a whai al tatou valele tau ngofie. O le tau ai o le whaangai o inga o valele. O le tau al na. O le tau ngofie. Ia. Atonu pole ase vaenga lango tua ile malo na pau na le awalai e fa pa u ile pasese ono manatu malo pe vae se si vaenga lo no tama ai al fanga yo inga yo vale tu sale ya tato mai se tunu il fatino inga o le awananga e ya la le fisili le na pe a tato fuafua ferme ave el famomo pe o malanga umal tato watunu pe tato tilo e fai me fata itainga o aonga uma tato whanau
o tātou au nanga o le soifua maloloina. Mo mea uma I tangata uma. Me uma ia e whetuna I ai, ma whiri I ai, ia le whaiunga al malo, mai le taimi, I le taimi. Ia, ma mea fo ia tutupu mai, a wai ei mea tutupu e tu atu o le tātou malo si anga. Ia, whai mwhate ta inga o le tau o le suau. I le eingi tātou suau. E wha moe foi. I le tau o whatūranga. Mo le nā foi, malo si anga, e wha moe I ai, ia tuai ngā tina e wha pene. A le o wha mawina, ia le, mata upu a lea, wa le tātou valele le nei, o valele laiti. Ia wha mawina, ia le tūranga I le alu tutuila, ma le tau, ma e atonu e. E au foi on whatala noa I ai, I le tātou company. O le whelele ai o le valele le vā upolu msawai. Ia atonu na hua tali mai le taitai o le hitua ngai e wha malamalama le naitu. Ia ua wha whaingu fia lava le tātou whemala ngā I lunga wā, e taungu fia tu foi. Mai o le mele na, o lo a ngai I ai lātou o lo fia malanga. Ai lo whatu mawina pēr, ia le au nanga mo whalawelawe e tūlai mai le taimi. E whaunga ia tātou walele. O le mataupu lea I le wā o tātou ma Australia ma New Zealand e leo se mea fau. Mai e moni e maria ia tūlanga pe whetenai. I le tasi tū e whawhengatā le tātou whewa I atu. Ai e sele nau mai o Australia ma New Zealand. E watu o tātou tangata e whaingaluanga whawaitai. E sele whaingofie o le whaulu whale atu o tātou tangata I nā awara. O lo whau au pēr, whiutanga inga I le wā whaale malo tu sao. New Zealand ma Australia tu I pēr I le mata upuale nei. Ai foi ia fuafuanga whaitūlangi. I malianga foi lea I le Pesa Plus. Lea e whapea e whaingo fia ai. Ia le whangai o inga o fua o whaeleleanga, o au nanga. Ia mai e fo I tonu ina. Ia le whaingo fia wana wheo ai tangata e whai alato pisinisi po anisi mea. Pei fo I ona mali ai lo tau saunga mai. E le se fia no foi o. Ana whaingo fia le tātou wheo I atu ma wheo I mai. Ia, tātou te whio mai a tātou te nofo le tātou atu. No. Ai, o lo whapena o na ave pēa hale nei mata upu. Ai mesi ai le vāo, o tunu ui e lua o Australia ma New Zealand. Lau whionga I le whongwhitarai. Le atina e ai o tangata tāwhau mai, moni. Se tasi leo ala o alu tātou watunu. Whawhitai o leo wa amata o na toe whafo I mai. Le malosi fo I o lea ala o. Ua mawai atu fo I a fianga o le whamai o le COVID. Ua tuina atu fo I le sosoani e le malo I awala SS. E toe whatu mai ai a vaenga SS o le au nanga lea. Awai e mawhala. E whai o waalele, whalitai malo, ia pei fo na mali e finangalo. O le au whai pisinisi la iti. Ia, sa no mai fo inisi o sui I a tātou taxi, ma pasi, ma tūlanga o mawhapena. Ia, ma tau fuapau, e te tau ona ilo. Pea whapea, e lango umai vaenga SS, o lo sapsapai ale atinae. O tangata tawhau mai. Moni le saunoanga I le si tū lea o tū lisi I mea tau tāronga. A tonu le nā foi ua manino ua whatulai mai le tātou mta ngāluenga fau. Mai o le mea tonu a lea. O le si ala oa te lelea. Ai mai se. O le tupe ua whaalu e le malo.
le tātou no whanga tele lea i whaleata. Whamoemoenga nei ai, o se no whanga o tālunga. E whai lea tālunga tasi mai ai po le tātou i tūrangi. E whaatino ai e tālunga, e le ngata i tālunga lava mo tātou ia. Ia pe o le anganga le na o le whaatula i mai o le tātou ngutanga ruenga lea. Ai mai se, o le mea tonu ai, pe la tau mō watu tūranga tau tālunga i tonu o le tātou watu no. Ia, e vai e fo i tu tino whalapu tonga o tālunga o le ali mele tupu. O fo i a tātou waunga, ua le malosi le porkalame o le whamalosi tino. O tālunga, e se le tele ona fo i aunga. O le tū tau soi fua maloloina, o le au tauina o whanau i au wala e whesotai le le iai. Ia, e se le tele, ma whaatupu ai foi, le tūranga a le lei le taalo. Ia, e au sia tūranga whapalo fesa, o ala tupe foi ia mo tātou whanau. I o lātou foi to mai i tau tāronga. Ma e whamauina le anganga ua whaalia. Ia, o tasi le ati na e tauna tātou wawa aile le iai. Lau e fionga i le whunga pitalai. Ia, o tātou tala noa foi le ia fiti. A mai e sui o whale haliri. Ngā le paua e moni le foi le i le tauwanga e whai mo tangata tāwhau mai. Ai nā le paua se mea foi le whaali e foi se manatu. E le ma whai ona whatusa tusa. Le ma whai na whatusa tusa, tātou ma fiti. O le mea tātou i e whai. Whai po le hale mea ma whai nun tātou whai. Mo tātou. O fiti e te lelo na tamau ainga, te lelo na lau ele ele. E te leo na tangata, foi lea tangata nuu. Lai ei tangata fiti, tangata intia. Ia, foi lea e ei to mai manga paa. E whaatino ei le atina. Ia, pei oi tūna lau e whiunga i le whungwhitarai. Ai, e se le tāua o le whanongolongo atu le nei aso. Whaamawina le leifi ngalo whaalia. E poupouina ai foi se tāpenanga le tātou malo. I le whaangasolonga o le nei atina e tāua o tangata tāwhau mai. Ia, o se whaupoponga na i le ngāruenga le teitei whono malu le komiti. Ia, manuia le tātou whono. Alo. Tai le saunoanga mamlama lau whiunga le tumatai Palemene. Ia, nisi fumta upsa langai pinangalo sumamalu. Ia, lewa o ia le saunoanga. Ia, mese fo le anga iluma, fuanga le tātou malo. A wal fa le atili o ia fa moemoenga tāua. Ia, walava le tāua o tātou tulisi ase simai. Tasi le fa moemoenga o le tinu o walon tamau ainga. Me le malo fa fitai mo le saunoanga malmalama. Ia, tulai mea lau whiunga le suite de whono le lafo. Lau whiunga le whongwhitalai. Tule e tula whiunga le whongwhitalai te whātu le lafo. Nei whamaunia le whona o aole li poti al nei komiti. Pei ona ilo nei. Pepa Palemene lua lua whālua lua lima. No mea la ona sumatas. Halua e sui mamalu mai i ano a maa numero tasi i amana sui o whale a lili numero lua. Siri pula wha maunia lafo, sa no mani ioe. Awa se le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whiunga tumatei Palemene mo lafo tale malo? Lau whiunga le whongwhitalai o te whaatu le lafo, ina i wha maunia le whono awau, tali al malo. I whautuanga le komiti o le vaenga tau tamawa inga. E tu sama le lipoti ua whaamaunia nei. Halua, le whiunga le sui Palemene, ma pia fo i minstau, tupe. Siri pula whaamaunia le lafo, o e whinangaru e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe.
whaaftai ua mai a tatu li poti ono, to tolu sutas. Li poti fitu. Pepa Palemene, lua o tolu, numero iwa sfumale lua. Li poti al komiti o tula fono a tumau, ta upto whenga palota, ta sangam to whenga whaafai, il pepa Palemene lua o tasi numero fitu lima, ma il pepa Palemene lua tasi lua numero sfumale iwa. Li poti whaatausanga ale ofisa tausima vaenga, mo tausanga whaatupe lua o tasiva lua o male lua o tasi. Fitu pupitasi pepa Palemene lua o lima numero sfuma tasi tari al malo pepa Palemene lua o tolu numero iwa sfuma le lua. Valu. Pepa Palemene lua o tolu o falu numero salau lua sfuruono. Li poti al komiti o tula fontu mau, ta upto whenga palota, ta sangam to whinga whaafai, il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha numero fasu malvalu. Ma il pepa Palemene lua o tolu, lua o wha numero salau mai lima. Li poti whaltausanga ale ofisa, tausi mawaenga, mo tausanga whaltupe, lua o tasi, lua o lua, male lua o tolu. Valu pupitasi, pepa Palemene lua o lima, numero lua spulu, tari al malo, il pepa Palemene lua o tolu, lua o fa numero selau, lua spulu maleono. Tule mai lau fionga te fono, komiti o tula fontu mau, tau to whenga palota, tau sanga ma to whinga whaafai. Lau fionga o fonga talai, te whaatu le lafu, ina ia whautangia el fono au li poti e lua, al komito tula fontu mau, tau putau whenga palota. Tau sangam tō whinga whaafai, o lau watu ina atuai, ana sa i linga, whautuanga mai ngā fono. Alua, sui malu mai palata numero tasi, e whapepo sui malu, mai ngā ngai fo maunga numero lua. Siri pola wha maunia le lapo, e whinangalo e sao nomane i oe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O te tāpara u whionga sui Palemia? Lau whionga le whonwhitalai, o te whātū le lafo ina ia whauta ia le whona au. Tali le maloi whautuanga le komiti o tula whono tu mau. Ma ta upu tau whainga pālota, tau sanga ma tau whinga whaavai. Alua, Minstau tupe, va pefo il minstau ngā ruenga te tele. Siri pola wha maunia lafo e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai ua manu malo le i oe. Ia, o le ua mai a whautangia el whono au li poti e lua, al komiti e pēna o whailo atu, ma wha pefo Italia le tātou malo, ia e pēna tari tuaili e whionga e le sui Palemia, o le minstau e fito tonu mo le ofisa o tausi mawaenga. Ia, o le avanoa stasio sui o tātou mauta, ia sauso noi tātou li poti rua ia. Ia, o leo mai tau atu ia atonu a whamari eina uma, sui uma le mauta, i nei li poti rua, whaftaifo i le malama ngō fie, ia o nei li poti o tuina mai. Ia, o tonu fo ia, ai longa ato e se saunoanga al te telefono, ia wawanau, e se pa fia saunoa i te telefono. Lau whionga le, mtalai e. Ia. Pataua le nei tu malo ia li poti. Saunoa lau whionga. Ua tuina mai sui mai, vai mawa alunoa ia li poti na whapele le ini manatu. E moli na ngang whaftai li poti matangofia ua tuina mai tutonu. Ai o le polenga le sui, a sila inisi tausanga ia wa iai. Heo peo ma mau te le itua. O le winga la al fesili ale nei tu malo. Po le meo le lape le tuina mai tutonu o li poti nei mai matanga luenga. Po le meo le lape o komiti le whatinonga o lato ngaluenga. Awa le mai tau i tu atu wa whaiasi na o isi tausanga i suruiva lua fulu futasi. Ea peo fesili le na e aona fia watu per komiti. Po le mea o le matanga luenga le lape na ia
I le tuaina tuina mai tonu o le mot. Ia po le tūlanga le komiti o lona lua. A mai tau ale nei usunga fono i le komiti lea. O le tele au li poti e tuina mai tonu. E le atoa tangata e saini ai. Sau se li poti tasi, sau se li poti lua. E le atoa e saini. Ai pe ono fai atu mota ne tauna mai ai mea aloa ia. Mea umana saini, ale saini e foi lainis. Ia tauna a ami po le ale tūlanga. Fai se no tilaloi. O le tete pe sasi ngase au nisi tūlanga na e whanonoa ia. Le li poti le na umana i tasi ia. Mana ia. Saini umale le komiti. Au le li poti ia le ale tai fono le au le. O tau sanga mo tō whinga whaalvai. Ia e pe whapena a mata mai ai li poti an pasia mo moe lima. E ia se nisi ele saini. E langona i whanonoa nei usunga fono lau whionga whangwhitalai. Pena o whai atu maota nei mauanunga. Tauna mai me atoa, ma mai me o omana sainia. Te tauna sila e tātou o teitai. A le tūlai atu. Ia peo nei whesili ale na umi o tausanga i tua le ai. Ia po whea le e pa ui ele lape o le au au nanga. Ai lango ina le nei tu maloia li poti o tuina mai tonu mota. Ia, malo. Sa no le sui malu. Ia tonu a sia mamalama sui malu. I mei o taimi, a pe o taimi e tuina mai li poti ma le. Ia tonu le whawhonga atu te fono. A tonu sau no e se taimi te fono. Ia e malia sui malu. Ro ia i tonu na pepa na taimi. Le numero pepa na ilo lina. Na ia i aso whakaki e li poti maso tuina atu. Na ia mamalama whaingo fiele. Lau sila. Aela tau no atu te fono. Ia na manino atiri le tulanga lea. Oi, Maria lau whamarole. Le sei mai a mai sui le ia na. Ia tule mai sui tu mai tai o. Taimu le manoa. Ala tau sifo. Ia na sau nole sui mamadua tuana ia tu. Tā wanga ruenga komiti. Tā ua fo ia taimi sa whaaduai. O le au whainga ruenga malo. Ia awale tau. Iloina, ia e meso ngā ruenga na mawhaiona whaatino. Mori e whawhitai, e me tau ina i le ofisa o tau si mawai ngā maana li poti e whāua tato tala noa ina. E tasi ale whautuanga lea e au mai e tausanga umai lea sa tari e le fionga le tamaitai Palemene. O le whaatulanga ina lea o lana li poti whaatausanga ini awala e manino ai po anga luenga na fuafua e whaatino ia a oa fo inga luenga wa ausia. Ai o la ufesili tasi a wha mole ona o lea e ua mai ilu i tau e whenga i pēa ma le ofisa o le mawhai leo na maua whaasino manga o suli e wha manu e ina i estete. O la ufesili la o ye se tu la fono a mea a o atu ua 5 tausanga po le 4 tausanga e le mawhai lava ona wha ma ape ina se estete o yesi tu la fono e mawhai e loa le malo ona au mai a seta nei o estete molo na wha o ngā ina i sesi tu langa o lo mana o mia le malo ia o lau whesilina ma le wha aloa le wha taimo le amano. Tai, alo. Lau whionga ere. Ia, tu le mesui o whasalanga numero 5. Ia, e mwori le whawhitai lau whionga. Mwori le whawhitai te whono ma le komiti. E manatu fōi nei sui whono e tua lango ina lava le lipoti. Peon whatatia lunga lau a whono. Ai paua leo si tua lalo e lau whionga ere. E whongtalai e alatu lau whionga ere. Sta au whionga sui Palemene. Ona atonu e tasini nei ma taupu. E sere tau a mori mamaru o le atunu. E mai se furi nei a inga. Ono le nei ngase o lo whiangai male to tele. O leo sa vali e fast fu matasi tau sanga. Mai le ivas fu fina o pere stete o nei a inga. Atonu e whapena fu i lo mamaru o le atunu. Yo mo le teimi nei. O lo whapena tonu whai.
Salomo se me o leono min star. Sa tau o veina le. Nei matanga luenga. Mai te teimi na fina waire nei estete. E te mantua om salo to tolu min star ua balau i ele atua. Ia lea lo i ina ni min star. Whaftai fwe lea lo o fio mai ia. Fio mai atu uma na inisio min star. O le tau sanga i lau fio ngai le min star. O taun sinsile le tūlanga le nei. Langa o le tūlanga pangatia o lo fia ngai ma tō tele. O le nei ua umana whaasala lau estete. O whaasala lau I fafo. Whaasala lau I Samoa nei. O uma foi na uinatu. I pepa wha mao ni ai sori ma whioi o I lato e ona estete. A le mele o tūla mai nei. O mali liu ia te lo tua. O le whaingatā nā o le mea leo tūla I mai nei. A fua fo I loia o le whāne o loia o nei a inga. Tōru loia mai whafo whāloia nei tatu atu. O lo tū pere nei lava estete. A le nei lava e tau mwhai. O le fisila le I lau whionga le mistama ni tanga alunga. Le eisa e o whawhaingatā ina whaise whai unga. A le nā ua le matanga luenga tusi loia. Ma tauna whaise whai unga le nei mata upo. O le popo lega I atau. Toi tasi ale suri leo lo sui fone. Sa tau te le iloa ili fina nangalo le atua. Io e. O na sili leo na matoa whawhaingatā le nei mata upo. O la uare a tau sanga I lau whionga le mista. Ia whapea fui o leo a whio mai le whionga tamaitai Palemene. Ia, I se awala a o se tūlanga whawhaingo whiei le nei estete. Ono lea e, ono fui le tō tele. A le tamu whai atu I la tō e anu ngoni le nei estete. Ia whawhtai fui leo a whio mai le te wawai atu le whionga tamaitai pule ai, o lea la fsoswani ia wawe nei matau. A le pōlenga nā pe o na uvu. Watu e se tua lalo e lau whionga e sui Palemene o na lautanga luenga. Se si lane po le asesi au wala e whawhaingo fia. O naua ni tanga luenga uba, whamau e whamau ni ai, suli ma whioi o nei ainga, o mea tō tino, e whamau ni ai le nei estete. Ia le nei lava e tamu whai. Ia peo le polenga le watu eisi tau sanga ma situa lalo e lau whionga, e le atu e lau whionga tamai tai Palemene. Ona le ua fast fuman tasi tau sanga, pia ngai pere nei ainga ma nei whawhita auti. Ia al tūlanga le lipoti, ia matua lango ina e lo nei sui. Ia malanga maulalo whawhitai rau whionga, whawhitai male manoa. Whawhitai, ai ue mole. Tau sanga o tuina mai, ia tonu staimi, ia salma atu le, te te whono male. Pea foi le whionga sui Palemene, o fitu tonu ia mtau. Ia, te loa lau whionga te te whono leua. Ua mai ona, ali mo foi fina ngalo lato, ia sao noa di poti. O ia, Malo whaftail. Mali e lau whionga te te whono, o leo atu lai maile, te te tua ngai, ia, lau whionga te te tua ngai. Lau whionga e le whongwhtalai o te tulai atu e whamalo li potil nei e tātou tau li meina nei tai anu li ngulua. Au te whatawaina e alu I tau ia o mai tono li poti. O le tu whaingatā o lo iai il whatinonga estete. Ona o le tausu o tangata e ana estete e tufa iai lato foi vaenga il vaenga. Ia mai o le official nei e ngafa ma le foi ngā luenga. Alo whionga whongwhtalai e le o se whawhitau i fau. Mai el tulanga lawa o estete a maliu le tangata.
tau tō mānatu a maliu lol tangata telingan a seta lai whaila na wili na mawaenga whengu fie le tūlanga le nā whaasoe tu sai o la na wili ai le fo le whaasoe le yoki le pisai le whanau awa le whanau whaalfani a ai o kiloma kua ai whaasoa ia kauro ai o le mena le tupu o le tūlanga la le tangata e maliu e le aise witi e o melana o le tatou tūla fono e se e loa pe whapele o le ofisa mawaenga e filifili po o la toui e whatinoa le ngā luenga le nātu sa e mal tūla fono on whapele o le vai venga e tasi o vai tolu e ave e le to lua le ola ai lua vai tolu e vai tutu sa il whanau le he ola ai ao ki foi lar ki ngā e ruma il whanau al whanau la e teimi nei waka ape i whafo o inusila isi lo i perkangi isi o ngā luenga whengatala na o le whenga i nei ma le public trustee o le tausu enga mai ngō kangakangai a le kele le tupe aluai i le whafoenga o ngā luenga. Tasina nei ofisa so se tangata e whaururu ia e ona le taimi e umaila na ngā luenga u kau valea le mafau whau. Aua e o atu tangata misa i ruma o le ta latou ia e whaasoaina ia le estete. O lato matua o isi kau le po kua kaua o whanau o uso ma tu whawhine o isi o mai whafo mai rako kuri kaka ia kongo whairunga o le ele mena le tau o te lea i le ngā luenga lea a le ofisa mawaenga ma tawai le whautuanga lea sa au mai le fo ia mai tutono o le whaingata o na sa ili lato e ana me ia o isi o lai whafoi e peltani o isi lai o e Amerika ai fiu e whai e o mai ai leo mai a lau a whianga le whongfta lai masalo pe o teren mta ufa pe o fo il Palemene o mai fo e atea o te misao iai o mesa e whai a la tau e ana me ia o le mela lea e a fo e a fuai le whautuanga pere iai sesi a wala e whaiai. E whawhai on whataape i a metotino a whanau. Ma umai le pisa. O le tūlanga la iai. O le whautuanga se kilo pe kako kula whongo. Pere me whai on whata oto ai ni a ienga. A whaluolope whakolunga ngā longo e leo mai. Wha solo i tangata ia e o mwhai o na maua. Ina i whawhaingo fia ai o le nganga ato lea o nei mawaenga. E o ki lor ngaka. Alu uma me uma o ofiso mawaenga. E ta o fia i la tau kongi mumoi ai ka lafu le woki. O le meka koe whaasolo i o fiola. Le tūlanga whainga fo i lalina le tupu. E sulu whaisolo i tata i o la avela e o e whawhele lau awa. Lau whionga le whongta lai. Whawhitauri umai o lea au mai tonu li poti. Mai mo miai se toi tilutilo il tula fono. Pe whai pese ka koua solution. Whasa moa. Lango le muri ai mea palang. Ia o le tualalo na lau whionga. Papikai, malo a mo whautuanga. Ia ua. Whionga i le whongta lai. O te maru atu le suru maru ia o leu tatu te manava. E se eu ia tai ao mai lo fitalo atonu se e to fale le na nei le po ia mafo fau ia na to sa no mai le tai ao ia taruai o leu tatu toru mai tatu te malolo ia e foi manato no fo ia ele e soltula fono foi pe tatu sidi atu tatu te mi fa tulungaina ia e mole toile fa malo mal fa tai io tato Palemene le taua ava meina o tato ngā luenga
whaafitai mo sauanga o nei aso. Whaafitai fo i whionga te whono ma sui o tātou komiti mo ngā luenga sa whenga iai. O lewa whanga solo le tangwhia ino o tātou lipoti. Whaafitai fo le teitai al malo man kapeneta i la auto fo i pito la au e ala i tari al malo. O la sanga ia lo a tangia i lava ngā lue whaatasi al Palemene ma le purang whaatonu e mtawha ioi patino. E una ia i lava ia whaatinonga le lei e whaale lei a tiri ai ia lo tātou ta mau ainga ma o unanga o wale atino. Me le malo whaafitai. Nei aso ma tātou irilonga ia malo le uspono, malo hoi le onsai le pai o tātou mauta. Tātou whaamemo ia i le tua le aso tai au, o tue whaawau o tātou ngā ruenga, tai whaurunga o tā ngā ruenga, whaalap tongtu mauta tātou malo, tā pua i nei aso ia malo le onsai, malo hoi tau tua tunu. Sang whaamemo ia le tua lo tau wala wina. Samoa ma lau whaafong tāpo i mai, ia malo whaafitai lau talo ma lau tāpo inga. Manu ia ile aro whaiva o lau Palemene nei aso, talo i tu mauleanga le leo le tua, i le loa loa o si o tātou tunu, whamanu ia le tua, tu enga nei aso. Si wha leo fo se pāwhitai o nanga se ese o tautu eino tātou mauta nei, e se whono teitasi, no whionga le komsina ma mtanga luenga o leo leo, ma whalpipui, whionga fo le komsina ma le pulenga o tinei mū, ma la tupa posei, no whionga le ofisiri o pulenga, ma le ofisa o tuepi, le li pule mal compagnia Cool Line pa te tele mo nanga fa wau mo so longa le lei mal mal puipuia o le Palemene a fenga ye man tau manga pa manuia le tua lo tou fai va lo fia au e tato tau ma vai nei aso ia tau tai le li lo tou a fio atu ia e si fa si silanga le al Fonotaga mo langa le sa ta tia la vol mota le tato toninga fo le o stofi ia wa ia i fina le manatu le no foa ia wa fa fala le tulanga wa tire la vase nga o le tatou tau solo mua ia i le tatou fa mamalu ia wa lava sa wa ino nai tinama nai fanau wa li poti mai te le taua o le taula mua o tou fionga i taitai o le tinu i le tatou fa mamaluina o la le tulanga o melea ia wa tala o tatou la ei ia mo le aso taia o la stofi ia wata o manga o tātou whono masani. Ia a tātou tere tolpo tau sangatu de sunga te akontoina sus whono mai nganga i maunga numa lua tau nis tātou talo whai uel tātou whono. Nā tātou whai tāro. Mātou iei te tau olunga o mātou ngā luenga le nei aso le li e. Mātou langona i na lava le mita whai ai o mātou lotu. Wa o mātou taritonu ma le mautinoa, sa e loto i le nei mauta. Vi ia la o fio le atua, wa sa mātou wa fea la o fio mo lo lofa tu no le tai au. Le o mātou fo iatu le vi inga o lo whamaoni, ma mātou sufi le loto le whaftai i la o fio. Whaafitai lo ta mao ainga wala ese. Le ngata iau mea lofa walo mātou wala le tino, o le poto ma le mawhawhau ma le whautauta le rei. Ai mese o le loto lotoi o lo wanganga pa ia le menei. Manuia le rei Palemene, whaafitai o manuia fo le tapua inga le loa lo watunu. E wilawa fo ina mātou mo le mawina le suia inga le tau, whaafitai ta maa. Lo e leo ma e pui Samoa mai whale lave whale nāturo. La mātou tūta apere nei asu. Le atua e anga le lei, o pui ma leo le soifua o taitai lo watunu i fi tau le ala. O a nisho whamoe moenga ma whea lo whatari tani mai, leo ina i mātou leo lo whale ma leo lo whafu. Mātou ia i mātou uma le manuia ma le while mua la o fio e so se tafu. O mātou tatalo, whamanuia i whaululunga mtanga luenga ma le lato whatu a inga tausi. Le tapua inga na yo mātou a inga mai tu malo, tapua inga le loa lolo watunu. Le tuanga le leila o fio mo whamanuia. Whamanuia le tapua inga te talo le au, fwoi te talo le tala le lei. Na yo mātou tama whanau, tu tasim ta ape masala lau iso se tafo le lalolangi, le atua turi loa ina i lato uma.
Mai ai le manui o lau fio. O ai o whano noa ni nei tu asu. Pai atu lo file mu mai ai lo mawhana whana. O ai foi o mamai mati ngai nai mai o le tino. Tu tono a inga maso se maota ngase ngase. Vai ola lo wanganga le atua i o latu tau tonga tinga. Le atua lo fai. E fau le asu. E fau le tau sang. A oi mātou lava o se whanau e tuai i o lumu. Ai o mātou te tālo ma le loto mawalang. Ia e whawhowina i mātou. A whio mai lau a whio te o ngā tutonu ni mea nei. Ma ia iai se awa noa lau a whio le atua i te nofuai o mātou loto. Nei o mātou langona ina taitotas. O i mātou o se whanau fowin. Pea mātou salamo whātua tua i lau a whio. Turi loina i mātou le atua mai iai lo file mu. On manuia oe le atua i rungo le nei Palemene. Ai mese le tapo inga Samoa wao. Mafutaina i mātou mana musmusunga le lolo wanganga pa ia nei māsu mai o le whawawau lana. Amen. Alo, mafutai. O te pasisilatu a tolpo nei taurumanga le fono wapa tu la fono. Se iau lele tu la iwa tolsfulu i le tae ao a tae ao.